Mungu awabariki nyote. Andika titre. Ibikomere. Vidonda. Ngomba kuvuga muri sujet tellement important. Nataka niseme kwenye sujet ambayo ni nzuri ya lazima sana. Wenye watatufuatilia kwa WhatsApp. Ndize ko Imana izobavurira aho bari. Na amini kuwa Mungu atawatibu mahali ambapo watakuwa. Ngomba kuvuga ku kintu gikomeye cyane. Nataka niseme kwa kitu kikubwa sana. Kitwega twese. Ambacho kinatutizama sote. Iyo tuvuze ibikomere. Nyakati tunaposema vidonda. Umuntu yumva ijambo gikomere. Mtu ambaye anasikia neno kidonda. Acha yumvamwo ububabare. Anasikia ndani maumivu. Ariko igikomere. Lakini kidonda. Bimwe bikira ningoga. Vimoja vinapona haraka. Ibindi bigakira bite. Vingine vinapona vinakawia. Iyo umuntu yakomeretse. Nyakati mtu aliumia. Aririnda cyane. Anajilinda zaidi. Yuko bamukorako. Kuwa wasimgusie. Ahantu yigeze gukomereka. Mahali ambapo aliwahi kuumia. Ibikomere. Kidonda. Benshi turabifise. Vidonda wengi tunavyo. Gusa ntibisa. Lakini havifanani. Kandi nibingana. Tena havina sawa. Abadamu benshi barabifise. Wamama wengi wana vidonda. Abapapa benshi barabifise. Wababa wengi wana vidonda. Abahungu benshi barabifise. Vijana wengi wana vidonda. Abakobwa benshi barabifise. Wanawake wengi wana vidonda. Amakuple menshi barabifise. Makuple mengi yana vidonda. Abantu benshi barakomeretse. Watu wengi wameumia. Hari abantu bakomereke mu mashengero. Kuna watu waliumilia makanisa. Hari abantu bakomerekejwe n'imiryango. Kuna watu wameumizwa na mafamilia. Ariko no munsi. Lakini siku ya leo Imana igomba kubakiza mu izina rya Mungu anataka kuwaponesha kwa jina la Yesu. Imana yandobanuje amavuta. Mungu ambaye alinichagua na mafuta. Igikombe canje kiraseseka. Kikombe changu kaminika. Niko Daudi. Ndivyo Daudi alisema. Imana itanze. Nyakati Mungu anapana. Itanga umuseseka. Anapana vya zaidi. Imana itanze umuco. Nyakati Mungu anapana nuru. Itanga umuco. Anapana nuru. Kugeza ushikira n'abantu. Mpaka unafikia na wengine. Ico nico bita umuseseka. Icho ndo kinaita vya kuzidi. Igomba igukiza ibikomere. Inataka ikuponesha. Wakira umuseseka araho gukira. Uweze kupokea zaidi vya kupona. Kugira ngo nabandi bazokire biciye kuri wewe. Ili na wengine wapone kupitia wewe. Narivuze ngo ni wakira umuco w'umuseseka. Nilikuwa nasema upokee mwanga wa zaidi. Wakire ubutunzi bw'umuseseka. Upokee utajiri wa zaidi. Iryo jambo riri mu gitabo cha Zaburi 23 murongo wa 5. Ilo neno likiwa katika kitabu cha Zaburi 23 mstari wa 5. Biratwemeza yuko Imana idatanga introduction. Inakubalisha kuwa Mungu apani introduction. Imana nitanga chapitre imwe. Mungu apanagi chapitre moja. Imana itanga umusesekara. Mungu anapana vya zaidi. Uno munsi iguha umusesekara mu izina ryawe. Siku ya leo akupe vya zaidi kwa jina la Yesu. Ako karaga point ka mbere. Ako kalikuwa ka pointi ka point ka kabiri. Pointi ya pili. Ingorane. Tatizo. Twebwe abakozi b'Imana benshi. Sisi watumishi wa Mungu wengi. Duhagaze imbere y'abantu bakomeretse. Tunasimama mbele ya watu wameumia. Abagabo benshi. Wababa wengi. Bafise ingo. Wako na nyumba. Bafise abadamu bakomeretse. Wako na wake waliumia. Abagore benshi. Wanawake wengi. Bafise abagabo bakomeretse. Wanaume waliumia. Abakobwa benshi. Mabinti wengi. Bafise abafiance bakomeretse. Wako na wafiance waliumia. N'abahungu benshi. Hata wanaume wengi. Bafise abafiance b'abakobwa bakomeretse. Wako na wafiance wanawake waliumia. N'abaprofesere benshi. Pamoja na walimu wengi. Bahagaze imbere y'abanyeshure bakomeretse. Wanasimama mbele ya wanafunzi waliumia. Ivyo rero mubitaho. Hivyo sasa muvielewe. N'abaganza benshi. Hata watawala wengi. Baganza abanyagihugu bakomeretse. Wanatawala wananchi waliumia. N'abadirecteur general. Pamoja na wadirecteur general. Bayobora abantu bakomeretse. Wanaongoza watu waliumia. Ivyo rero bituma Imana indungikana this mission. Hivyo sasa vinasababisha Mungu ananitumana hii mission. Mu mamisio yampaye. Katika mission ambazo walizinipa. Ino mission irakomeye cyane. Hii ni kubwa sana. Kuko ninavura ibikomere. Kwa maana nitakapotibu zoba ndiko ndavura ishengero. Ndakuwa niko natibu kanisa. Zoba ndiko ndavura imiryango. Ndakuwa natibu mafamilia. Zoba ndiko ndavura igihugu. Ndakuwa natibu pia nchi. Zoba ndiko ndavura ama entreprise. Ndakuwa niko
niko natibu makampuni. Uno munsi ngomba kuvura. Siku ya leo nataka nitibu. Ni chingwa kirekire. Ni somo ndefu. Ariko nza gutanga resume yayo. Lakini nitapana tu resume yake. Kubera ko dusanzwe twicarana namwe kenshi. Kwa sababu tunaketi mara mingi na nyinyi. Mara maze gutahura imvugo yanje. Mulishamaliza kuelewa msingi. Kuburyo naho novuga karongo kamwe. Mpaka hata nikisema mstari mmoja. Mushobora kudevelopa switch. Unaweza mukadevelope vya kufuata. Ngomba kwigisha. Nataka nifundishe. Ako karaga point ka kabiri. Ako kalikuwa kapointi kapili. Kavuga ngo abantu benshi barakomeretse. Kanasema watu wengi waliumizwa. Kavuga yuko dufise abadamu bakomeretse. Inasema kuwa tuna wanawake waliumizwa. Hari abagabo bakomeretse. Kuna wabwana pia wameumizwa. Ako niko tuza kudevelopa cyane. Ako ndiko tutadevelope sana. Muri point ya 4. Mu point ya 4. Ariko point ya 3. Lakini point ya 3 ivuga ngo inasema to know that disease kumenya ingwara is half to cure. Niyo ntango yo gukira. Kujua magonjwa ni nusu ya kupona. Kumenya ingwara niyo ntango gukira. Ico gice cyo gukira. Ndo kipando mwanzo wa kupona. Ça va la maladie c'est la moitié de guérir. Niko bavuga mu Faransa. Di français na matatizo kuko Kiingereza. Kifaransa gifite ibibazo pe kurusha Icyongereza. Aksani mengi sana. Aksani nyinshi cyane. Ariko to know the disease is half to cure. Ariko kumenya ingwara niho ntango yo gukira. Biragoye kuvura umuntu utaramenya ingwara gwaye. Viko nguvu zaidi kutibu mtu kabla hujajua magonjwa anagonjwa. Nicho gituma winjiye kwa docteur. Ndio sababu unapoingia kwa doctor atakurungika anakutuma muri laboratoire kugira ngo ba detecte ili waweze kutizama na kuchunguza magonjwa ambayo unayo. Unaporudi atashobora kuitreta, apite anaweza kutwenza ubumenyi afise. Ubumenyi afise kujua ambacho anayo ni buvura mwiyerekwa, hafutibu katika maono, buvura kubifadika, lakini vinatibu katika ya kukamatika. Yesaya 61 murongo wa mbere mstari wake wa kwanza. We love you Jesus. Turagukunda Yesu. We love you Jesus. Turagukunda Yesu. We love you Jesus. Turagukunda Yesu. Mwemu uhoraho, mwemu umwami uhoraho ari kuri jewe. Roho ya Bwana Mungu ni juu yangu, kuko uhoraho yandobanuje amavuta, kwa sababu Bwana amenitia mafuta kugira ngo mbwire abaciye bugufi ubutumwa bwiza, kuhubiri wanyenyekevu habari njema. Abaciye bugufi ubutumwa bwiza, wanyenyekevu. Yantumye gutubika imitima imenetse, amenituma niponyeshe wenye kuvunjika kwa moyo, no kumenyesha abarindwa ko barekuwe, kutangazia wafungwa uhuru wao, n'imboheko zugururiwe, na wale waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Gutubika imitima imenetse, kuponya wenye magonjwa, wenye moyo uliovunjika. Gutubika kuponya kumurundi atauri kirundi nkanje, katika mrundi ambaye anaelewa kirundi kama mimi, shobora kuvuga ngo gusana sana, naweza sema kusanya kutengeneza zaidi, gusana sana, kutengeneza. Numutima wasanza, ni roho ambayo ilisambaa, numutima urimo imiferege, ni roho ambayo yumo ndani misingi, numutima urimo matrasi, ni roho ambayo yumo ndani matrasi, kusana sana, kuweza kutengeneza zaidi. Yesu sasa ni doctor, ashoboye kuvura imitima yakomeretse, anaweza akatibu roho ambazo zimeumia. Andika Yesu ni docteur, ni mganga, ashoboye kuvura, anaweza akatibu imitima yakomeretse, roho ambazo zimeumia. Di notre terme, mrindi mvugo, Yesu afisa mapansuma, yuko na mapansuma, afise nishingi, yuko pia na shindano za kushona no kuvura na kutibu imitima imenetse, roho ambazo zimevunjika. Muzombwirira bakomeretse, unambilie walioumia, yuko ubushakashatsi bwa prophet of Jesus, ya kuwa utafiti wa nabii wa Yesu bwasanze yuko ibikomere bivugwa, vilikuta kuwa vidonda vinatunzwa, ariko docteur ni Kristo Yesu, lakini mganga ni Kristo Yesu. Mais malheureusement, ariko ikibabaje kurusha, no mwishengero dufisa bakomeretse, hata kanisani tuna wale waliumia.
gusa nibigeze bamenya ko bakomeretse, lakini hawakuwahi kujua kuwa wameumia. Kuko kumenya indwara nico gice cyo gukira. Kwa maana kujua magonjwa ndio kipande cha kupona. Utamenya indwara ntushobora kuvuga icyo bakuvura. Usipojua magonjwa hauwezi ukasema ni kipi wanaweza kukutibu. Ariko no musingiye kukumenyesha, lakini siku ya leo naenda kukujulisha kandi uraza gukira mu izina rya tena utapona kwa jina la Yesu. The spirit of the Lord God is upon me. Mwemu umwami uhoraho ari kuri jewe. Bisigura ngo uyo mwemu yera, inamaanisha huyo Roho Mtakatifu icyatumye aba kuri Yesu, kile ambacho kilisababisha awe kwa Yesu, kwari kugira ngo akize, ilikuwa ili aponye. Uyo mwemu yera, uyo Roho Mtakatifu ikituma ari kuri Joshua, ili yuko kwa Joshua, ni kugira ngo akize, ni kwa sababu aponye. Uyo mwemu yera, uyo Roho Mtakatifu ikituma akuriko, sababu gani yuko kwako, ni kugira ngo agukize, ni ili akuponye. Ugifisi bikomere, ukiwa na vikali vya vidonda, uranyemeje kudafise muhemu yera, unanikubalisha kuwa hauna Roho Mtakatifu. Uko muhemu yera aravura ibikomere, kwa maana Roho Mtakatifu anatibu vidonda. Tange nimba umufise naho, na kama uko naye ntuzi kumufise, au njui kama uko naye. Haleluya, amen. Ndabaheza na wabariki. Igihugu kiratabara, nchi inasaidiwa, isi iratabara, dunia inasaidiwa. Thank you. Hallelujah. Because the Lord has anointed me and qualified me to preach the gospel of good tidings and to the meek, the poor and the affected. He has sent me to bind up and heal the broken hearted. Imani ya ndoa njema mvuka. Mungu amenichagulia mgire abarusha, ili niwaambie waliochoka, waliochoshwa, bariko barapfaruye, wenye wako na kufa vibaya, ariko kandi kugira ngo mvure, lakini ili nitibu abafisi bikomere, wale ambao wana vidonda. To proclaim liberty to the physical and spiritual captivity. Nangaze ukubohoka, nitangaze uhuru kubaboshwe mu mubiri n'ababoshwe mu mpemu, kwa wale ambao walifungwa kiroho na kimwili. Murumva neza ko mpemu yera, munasikia vizuri kuwa Roho Mtakatifu atagira limite, hana limite. Muvyamuzanye rero, katika yale aliyomleta sasa, yaje kugira ngo atungane, alikuja ili atengeneze ubuzima bwawe, maisha yetu. shirikiganza ku mutima, tia mkono kwenye roho yako, vuga ngo nanje ndaje, sema na mimi nakuja, amen, nanje ndaje, mfalme na mimi nakuja, akeneye kumvura, nahitaji unitibu. urakoze Mana, asante Mungu wangu. Amen. Amen. Haleluya. Tugiye kudevelopa le point 2, tunaenda kudevelope mstari wa pili, ariko rero tugiye kuvuga ibikomere bimwe na bimwe, lakini tunaenda kusema vidonda vya agatire kambere a tire ya kwanza a, abakobwa n'abahungu bakuriye mu miryango y'abakomere, wanawake pamoja na wanaume ambao walilelewa katika mafamilia yakawaumiza. Aha, hapa tubona umwana w'umukobwa, tunaona binti yakuze mu muryango wao, alikomalia katika familia yake, abona papa wiwe ni komando, anaona baba yake ni komando, yatashe, anaporudi nyumbani achakubita ingumu nyazo mama wiwe, anapita anampiga mama yake. Uyo mwana yabikuriyemo ari muto, uyo mtoto alivikomalia, hajui kwamba ameumia, ariko ikimenyesha yuko yakomeretse, lakini kinachoonyesha kuwa ameumia. Umusore wese aje kumubwira kwa mukuru, kijana wote anaokuja kumwambia kuwa anampenda, yerekana ko afise ubwoba bwa mariage, anaonekanisha kuwa ana uoga wa ndoa. Ni araza aho vyavuye, akuwa anajua ni wapi vilitokea. Atinya mariage kuruta kunatinya Tanganyika, anaokopa ndoa kuliko gisi anaokopa Tanganyika, kuko nigeze abona ifi imira umuntu ariko yabonye papa wiwe akubita iso kuzuru adakubita iswata n'umusi n'umwe. Kwa maana hakuwahi kuona samaki ikimeza mtu, lakini alikuwa anaona baba yake anapiga ngumi, hapigi swata hata siku moja. Ukuntu yo mukobwa ariko arabaho, nyakati gisi yo binti anavyoishi bigaragaza ko yakomeretse, vinaonekanisha kwamba ameumia. Umusore kijana yakuza abona mama we ni komando, aliona mama yake ni komando, kuko ari abadamu bazi gukubita abagabo, kwa maana kuna wamama wanajua kupiga waume zao kabisa. Ukazokumva umugabo ari muzo, wao ukisikia bwana yuko ndani ya nyumba yuko anasema sana, ndakuija, menya neza ko bamukubise, jua kwamba wamempiga vimeisha. Icyo ndakibabwije. Ukisikia mwanaume ko mnyumba, umvise umugabo ari mu iko napigana na mke wako, arikagwana n'umugore wiwe, sauti inatoka nje, ijwi ikaja hanze, ndakuonesha, ndakwereka, ndakwica. Bamaze kumushira mu wanakuwa wameshamtia mu mtate, niko biba biraba hivyo ndo gisi vinakuwa. umugabo akwita umugore ntavuga,
Kwa maana bwana ambaye anampiga mke wake. So umusore rero yakuze abona papa we bamuhonda. Kijana sasa likoma anaona baba yake wanampiga. Wewe mukamubona akunda abakobwa bato bato. Tena unaona anapenda wanawake wembamba. Wibazango ni rukundo rw'abakobwa bato. Wewe unawaza kwamba ni upendo wa wanawake wembamba. Yibajije ko papa we yakubise mama we kubera ko yari ganga. Anawaza kuwa mama yake alipiga baba yake kwa maana alikuwa ganga. Izo reaction azikora kubera ibikomere. Hizo reaction anazifanya kwa ajili ya vidonda. Murasa kutauri cyari kibikomere. Mutaelewa kidonda ni nini? Rimwe na rimwe. Mara moja. Umuhungu yakuriye mu muryango. Kijana ambaye alikomalia katika familia. Yabona mama wiwe agendera mu busambanyi. Anaona mama yake akitembelea muzi. Umugore wiwe. Mke wake. Azimije telefone gusa. Akizimisha simu. Akamurondera akamubura. Anamtafuta anamkosa. Achabona neza ko nawe alikuwa arasamba. Anaona kwamba na yanaenda muzini. Nubu kwikomere. Ni vidonda. Ni yarazi ko yakomeretse. Akujua kwamba ameumia. Achahinduka tu rouge. Anapatana kuwa rouge zaidi. Umugabo ashakujwe niki? Baba anauzikishwa na nini? Kubera ko telefone ya madam yazima. Kwa sababu simu ya mke imezima. Sicho cha mubabaji. Sio hicho kimemuumiza. Yatangiye kuona sene za mama wiwe. Alianza kuona sene za mama yake. Atangiye kuzibona ku mwana wiwe. Anaanza kuziona ku mtoto wake. Abantu batamenye ko bakomeretse. Watu wasipojua kwamba wameumia. Ntibashobora kubaka neza ingoro zao. Hawawezi wakajenga vizuri nyumba zao. Umukobwa yarezwe n'upapa wiwe yari umusambanyi. Binti ambaye alilelewa baba yake akiwa mzinifu. Papa we yataha saa 9 z'ijoro. Baba yake alikuwa akirudi nyumbani saa 9 kwa maana anatoka muzinifu. Umugabo acerewe kugeza saa 4. Mume akikawia mpaka saa 4. Achatangura kumubona neza. Anapita anaanza kumuona vizuri. Yuko mugabo alikuwa arasamba. Yakuwa alikuwa muzinifu. Achatangura no kubirota. Anaanza pia kuviota. Akataka ngo nerespo. Anasema nimeoneshwa. Umeona sene za baba yako za zamani. Wabonye sene za papa wezakera. Ibikomere. Vidonda bishobora kuinfluence indoto z'umuntu. Vinaweza vikainfluence ndoto za mtu. Uriko muranaho aho twatanguriye rero kubijanye n'abantu bakuriye mu miryango kanaka. Hapa tulianzia ku watu wamekomalia mafamilia fulani. Ariko Imana iraza kudutabara. Lakini Mungu atakatusaidia. Abana babayeho abavyeyi batabitaho. Watoto wameishi wazazi hawawashughulikii. Bafise ibikomere. Wako na vidonda. Ukabona umwana agiye hanze. Unaona mtoto anaenda nje. Bakambwira ngo papa waragwaye. Unamwambia baba yako anagonjwa. Uyo mwana arakijije. Uyo mtoto anaokoka. Ariko nasi ko yakomeretse. Lakini hajui kama ameumizwa. Papa waragwaye. Baba yako anagonjwa. Sasa nifoni. Zana ngire gute. Ni gikomere. Ni kidonda. Kimwibusa ko atigeze amufasha. Kinamkumbusha kuwa hakuwahi kumsaidiza. Akagomba kwihora indirectement. Anahitaji kujivenger indirectement. Yanaeleweka. Ibikomere. Vidonda. Turakira no munsi. Tutapona leo kwa jina la Yesu. Kumenya ingwara n'igice cyo gukira. Niko ndamenyekanisha ingwara kugira ngo dukire. Niko najulikanisha magonjwa ili tuweze kupona. Ingo nyinshi zirimo ingora. Ndoa nyingi zina tatizo. Kubera ibikomere umukobwa yakuranye iwabo. Kwa sababu ya vidonda binti alikomana nayo kwao. Umusore yakuranye iwabo. Au kijana amekomana nayo kwao. Ndaza kubereka ukuntu dukira. Nitawaonesha jinsi ya kupona. Agatire B. Tire ya pili. B. Abahemukiwe mu relation. Wale ambao walikosewa mu relation. Ari umukobwa umwibeshe. Kuna binti ukijimdanganya eko. Urumva. Unasikia? I love you. Ukunda. Ndumva ko twagira Maria. Nasikia kwamba tunaweza kufunga ndoa. Ukiri kuravuga. Ukianza tu kusema. Abariko aravuga muti. Anako iko nasema mroho. N'abajua. Ndabazi. Banome basiku yizi. Abahungu b'ikigihe. Ba escrow. Yarakomeretse. Ameumia. Kuko yigeze guhura n'uhundi. Kwa maana aliwahi kutana na mwingine. Aramupropoza mariage. Akamupropoze ndoa. Arasaba n'irembo basi. Akaomba atakufika. Ariko uyo muntu acaratoroka. Lakini huyo mtu akatoroka. Uyo mukobwa yarakomeretse. Huyo binti ameumia. Tutamuvuye igikomere. Pasipo kumtibu kidonda. Dushobora gusengera mariage twikubita ku kibambazi ntibe. Tunaweza tukaombea ndoa tukijipiga kwa kibambazi na isi. Kukuuza wese aramwiruka. Kwa maana mwenye kuja wote anamfukuza. N'abasore. Pamana vijana. Ari muri fiançailles. Yuko mfiançailles. Wibeshe gusa. Ujidanganye. Asange ifoto ya cousin wawe kuri profile. Akutane picha ya cousin wako ku profile. Telefone aramena. Simu anavunja. Akakwiruka.
anakufukuza. Uyu ankubitiye iki? Uyu ananipigia nini? Hapana. Yigeze guhendwa nundi. Aliwahi kudanganywa na mwingine. Amubwira ngo aba bose n'abakuze. Anamwambia hawa wote ni wakuze. Acha bafatira mu cyumba. Akawakamatia chumbani. Ni yakubise wewe kubera iyo foto. Akupiga wewe kwa ajili ya hiyo picha. Bya bikomere bitaki. Vile vidonda havikupona. Bigiye kukugwako paraza. Vinakuangukia eko pasipo kujua. Batu no munsi turakira. Siku ya leo tutapona. Ako kantu muriko murakumva? Ako kakitu mnakaelewa. Akwandikiye message. Anapokuandikia message. Iminota 30 irarenga. Dakika 30 zinapita. Wewe ntiwishuye. Wewe hukujibu. Agutelefoni. Anakupigia simu. Urarondera huja. Unatafuta kwa utapita. Nari ndabizi. Nilikuwa najua. Ubwo nibwo bumara yabwiwanyu. Hiyo ndio malaya wa kwenu. Abiwanyu ndabazi. Wa kwenu na wajua. None sheri nakugize. Sasa sheri nimekufanya. Urakinduru. Nitole fujo. Gisoro manando na gikunyenzi makwakwa. Arakomereza. Tayari ameumia. Ariyo nimekubera ntaho. Kuna watu wananielewa. Uyo muntu yarakomeretse. Huyo mtu ameumia. Sikubera kutamwishuye. Sio juu haukumjibu. Ibikomere vy'abandi. Vidonda vya wengine. Ngomba yuko dukira uno munsi. Nataka tupone leo. Kugira ngo twinjire mu ngo turi basima. Ili tuingie katika ndoa tukiwa turi basima. Twende ndoa tukiwa wazima. Ako likasikia. Amen. Amen. Ibikomere vyo mu relation vyo birateye ubwoba. Vidonda vya ma relation vinatisha. Hariyo n'abakobwa bamaze kugira decision. Kuna hata wanawake waishafanya decision yuko batazorongorwa ya kuwa hawataolewaga tena. Wapo. Anasema Mungu alilinde aba wanaume. Imani ndinda baba so. Kuna wanaume hapa. Hari abahungu nga. Hawa ni wanauma. So yarakomeretse. Ameumia. Ungine mwanamke ungine musoro. Ungine kijana. Kuna wanawake hapa. Hari abakobwa nga. Aba ni wanawaka. Ati baraka. Yarahinduye alfabe. Wamegeuza alfabe. Niwe yahinduye alfabe. Yeye ndiye aligeuza alfabe. Kugira ngo yikure mwishavu afise kuri yo kura watu. Ili ajitoe ndani kasirani anayo kwayo watu. Ushobora kuja kumubwira. Unaweza kwenda kumwambia. James fiancé wanje. Mimi niko na fiancé wangu. Tuko tunategura program. Tuko tunatayarisha program. Acha kubwira abakobwa anakuambia wanawake wa sasa. Kibaza wapfuye niki n'abakobwa. Uona uliza wewe umekufa na nini na wanawake? Yarakomeretse. Ameumia. Ari poto bamukubisa titeze. Kuna poto alimgonga pasipo kujitayarisha. Iramusigira igikomere n'ubu vyaranse. Ikamwachia kidonda mpaka kwa sasa vimeshindikana. Imana yandungitse kuvura no. Mungu amenituma kutibu kwa leo. Hallelujah. Amen. Ariyo n'umudamu aba mu rugo. Kuna hata mama yuko kwenye ndoa. Yiri wameze neza. Ameshinda vizuri. Yatese ifi nziza kubwa Messi. Amepika samaki nzuri kwa ajili ya mume wake. Messi nawe arinji. Mume wake anaingia. Sawa sheri. Umeze neza sheri. Sheri nagushiriye amazi muri dushe. Sheri nilikutia maji mdushe. Messi anavimba. Messi akavyimba. Messi agasiga telefone kumeza. Messi anaacha simu kumeza. Yamaze kumva neza akamoto ki. Ameshasikia vizuri harufu ya samaki. Ariko aroga yiyumvira kunaza gusekeza. Yuko anakonga anajifikiria gisi atakula vizuri. Telefone iri kumeza. Telefone kumeza. Message inaingia. Ifoto ku profile ni umukobwa. Foto ku profile ni mwanamke. Yambaye mini. Amevaa mini. Uyo mudamu. Uyo mama. Kuko yigeze gukomereshwa muri fiançailles. Kwa maana aliwahi kuumizwa mu fiançailles. Zafi. Arasesha hasi. Zile samaki anamwanga chini. Messi avuye hanze ngo aje kuja. Messi anatoka nje anakuja kula. Asanga vyaya. Anakutana vimeharibu. Ibikomere. Vidonda. Uje mukobwa ni yashavujwe na message. Ule binti akumizwa na message. Yibutse yindi message yigeze kumuzako. Alikumbuka nyingine message iliwahi kuja. Muri ko muranaho. Nanielewa. Ibikomere. Vidonda. Abantu barakomeretse. Watu wameumia. Bakobwa baje. Mabinti wangu. Reka ndabasengera ubu. Acha niwaombee hivi. Abasore bazobatwara. Hao vijana watawapeleka. Wako na vingi vimewaumiza. Amen. Niho umugabo aba yiteze yuko
agize mariage, ndo siku mume anajitayarisha anafunga yibaza ko agiye ndoa, guhura n'ama-affection yose, anajiwaza na kutana na affection zote. kumbe bikomere byaramaze gutwara affection, mwanamke shakauka, kumbe vidonda vimeshabeba affection zote, umukobwa yarumye bikono bisironi abizishavu, ukimgusa tuweko umukozeko gusa cyo aba n'abanyene. Ibi ndiko ndavuga birakomeye cyane. Hivi niko nasema ni vikubwa sana. Hari abagabo bariko barantahura. Kuna wanaume wa baba wako nanielewa hapa. Hariyo ningo zasambutse kubera bikomeye. Kuna ndoa zimevunjika kwa ajili ya vidonda. But to know that disease, ariko kumenya ingwara resolve to cure, nico gice cyo gukira. Satan araprofita cyane muri ibyo bintu. Shetani anaprofite sana kwa hizo nyakati. Ariko no munsi ngomba ndamusunike hanze. Lakini leo nataka nimsuke. I'm gonna kick Satan out. Sasa kumusunika Satani hanze. In the name of my Jesus. Sina rya Yesu wanje. Say. Agace say. Abahemukiwe n'abantu bafashije. Wenye walikosewa na wale wenye waliwasaidia. Wewe unakuja. Nilikuwa nahitaji unisaidie. Utaraheza kuvuga ingorane. Kabla haujamaliza hata kusema uko nyene niko muuza. Hivyo ndo kisi mnakuja. Aba escrow. Kacha uyibaza. Unajiuliza. Je, nanje kumusaba bisi za bisi. Mimi nilikuja kumomba za bisi tu. Naba escrow kuvaja. Nilikuwa escrow toka lini? Uyo muntu yarakomeretse. Uyo mtu aliumia. Yigeze gufasha umuntu aramuhinduka. Aliwahi kusaidia mtu akamgeuka. Ibikomere. Vidonda. Ushobora no kuja kuramutsa umuntu. Unaweza hata kwenda kusalimu mtu. Jambo. Ukiza nukuboko. Unapoleta tu mkono. Agachakura musago. Anapata kusalimu hivi. Uyu munafisa ubwishime. Uyu mtu anajivuna. Kubera ikiramutsa abantu. Kwa nini anasalimu watu hivi? Yigeze kuramutsa umuntu. Aliwahi kusalimu mtu. Amuha poison. Akampatia sumu. Wewe urabiguyemo. Wewe unabianguka emo. Nagishoboye kuramukanya gutya. Hawezi weza tena kusalimiana hivi. Yarakomeretse. Ameumia. Akubonye abona neza porteur w'isumu. Anapokuona anaona vizuri uuzana isumu. Ibikomere. Vidonda. Mishengero birahari. Ndani ya kanisa viko. Mu mafamilia birahari. Ndani ya mafamilia vinajaa. Mu bihugu birahari. Ndani ya mainchi pia viko. Ariko no munsi turakira. Lakini siku ya leo tutapona. Abantu benshi barahemukiwe nabo bafashije. Watu wengi waligeukwa na wale walisaidia. Ukabona umuntu atakigira ivyiza. We ukiona mtu wafanyi tena vizuri. Ukibaza ngo n'umutima mu. Unajifikiri ni roho mbaya. Ibikomere. Vidonda. Ntagifasha. Hawezi saidia tena. Kuko yibuka yuko bigeze kumukorera escrow. Kwa maana anakumbuka kama walimfanyia escrow. Wibeshe rero urire nkuko wa wundi yarize. Ujidanganye ulie gisi ule mwingine alivyolia. Usama ifunza maso n'inguma arayigukubita. Ukizuba ukifunga macho hata ngumi atakupiga. Uyangubiti yiki. Sasa huyu ananipigia nini? Si wewe. Sio wewe. Yarakomeretse. Ameumia. Ariko Imana yandungise kuvura ibikomere. Lakini Mungu amenituma kutibu vidonda. Katugira gace 2. Kwangira mu ncamake. Niko naenda mu resume. Abakomerekejwe n'abakozi b'Imana. Walioumizwa na watumishi wa Mungu. Urambwira ngo mukobwa wanje. Naambia binti wangu. Uje kuza muri biro ndagusenga. Uje mu ofisi nikuombee. Yego kaka. Ndio. Agihindukira gutya. Akigeuka tu. Bamwishi. Ibisu. Unataka nikuye unifae bibi yako. Ugomba nzungira umugore wawe. Sio yeye. Yigeze guhamagagwa baramusambanya. Aliwahi kuitwa wakamzinisha. Uyo muntu utamenye ingorane yiyo. Uyo mtu kama haujui tatizo yake. Ushobora kumucira urubanza rutari rwo. Unaweza ukamhukumu visivyo. Kumbe yarakomeretse. Kumbe tayari aliumia. Ndabizi hano barahari. Najua hapa wako. Umukobwa wanje ni abishaka ndaza kumuvugiza. Binti wangu akitaka nitamsema jina. Yaza muri biro yangu. Amekuja kwa ofisi yangu. Kumbe alikuwa arangalikira. Kumbe yuko ananisabia. Je ngavugishwa. Mina tabi. Kumbe mu mutima alikuwa aravuga. Kumbe ndani ya roho anasema. Abavugishwa nk'aba ndabamenye. Manabii kama hawa na wazoea. Oh. Tekanisha umuntu tuko turi.
Tulisa huyo mtu tusome. Mliko mnataurijo ndiko ndavuga? Mko mnaelewa vile ambavyo navisema? Uyo mukobwa. Uyo binti. Yari yaje gufashwa. Alikuja kusaidiwa. Ariko ivyo yahuye navyo. Lakini vile ambavyo alikutana navyo. Musambuye. Vilimubomoa. Turiko turiga rero kubijanye n'ibikomere. Tuko tunasoma sasa kuhusu vidonda. Uyo mukobwa. Uyo binti. Jewe ndamuvugishijweko. Mimi nikimtabirieko. Kumbe kera. Kumbe zamani. Igeze kuja umuvugishwa Ahaba. Paliwahi kuja nabii mahali ambapo anaishi. Uyo muvugishwa. Uyo nabii. Abwira papa wiwe. Akaambia baba yake. Zana umwana ngende kumurera. Niletee huyo mtoto nikamlea. Papa wiwe. Baba yake. Aramurungika. Akamtumana. Umukobwa aza mu Gisaga. Binti akaja mjini. Mu nzu y'uwo mukozi w'Imana. Katika nyumba ya huyo mtumishi. Ijoro rimwe. Usiku mmoja. Umukozi w'Imana atoroka icyumba. Mtumishi wa Mungu akatoroka chumba. Asanga uwo mukobwa muri sala. Akakuta binti sebleni. Barakora nica. Wakafanya pamoja sana. Atangura kumwabiza sexuellement. Akaanza kufanya hivyo kila siku. Icho gikomere muri uwo mukobwa. Icho kidonda kwa huyo binti. Abonye umukozi w'Imana wari wowe. Anapoona mtumishi wa Mungu wowote. Achavuga ngo ni babandi. Anasema ni hawa. Duhagaze imbere y'abakristo bakomeretse. Tunasimama mbele ya Wakristo waliumia. But to know that disease. Ariko kumenya ingwara. Is half to cure. Nijo gice cyo gukira. Twaje kugira ngo mukire. Tumekuja ili mpone. Abantu barakomeretse. Watu waliumia. Bigatuma. Binasababisha. Uwo babonye we. Ule ambaye wanaona wote. Babona mukichapo cyuwa bakomerekeje. Wanamuona katika picha ya yule aliwaumiza. Abantu bakomeretse. Watu waliumia. Baragoye cyane kubana nao. Wako nguvu zaidi kuishi nao. Akutwengera datwenze. Anakuchekea na hacheki. Kuko avuga ngo abantu kwa maana anasema watu kama hawa. Ibikomere. Vidonda. Wewe umuravye. Wewe unapomtizama. Uramukira urubanza rutarigo. Unamhukumu pasipo. Kumbe umuntu. Kumbe mtu. Amuhijwe n'ivyamukomerekeje. Anachoshwa na vile vilivyomuumiza. Murasikona kila abantu muri biro. Mnajua kwamba anapokea watu ofisini. Aliyo n'abantu binjira bitonda. Kuna hata watu wanaingia kwa utaratibu. Atambwira ngo. Ananambia. Narinzi yo. Nilijua kwamba. Mavashikirwa na vya bintu. Nikifikiwa na vile. Nigeze kuza ngo wanse. Niliwahi kwenda waniombee. Bacambwira ngo nzani bese. Wakanambia nilete basin ya maji. Ni sabuni. Na sabuni. Bacambwira ngo namburi impuzu nicare mu maji. Wakanambia nivue nguo niingie maji. Uwo mukozi w'Imana. Huyo mtumishi wa Mungu. Yazirukana zikorakora. Alikuwa anasifukuza anazigusabisa eko vikaisha. Ambwira ngo iyo diamond. Akanambia hiyo pepo ili itoke. Bisaba yuko. Inaomba. Kuko we yarobanuje amavuta ibihimba vyo. Kwa maana yeye alichaguliwa mafuta parti zote. Ivyo nivyo bintu numva muri bi. Hivyo ndio vitu nasikia ofisini. Uyo muntu rero. Uyo mtu sasa. Yahuye nivyo. Alikutana na hivyo. Abonye jewe. Akiniona mimi. Atambona muri cya gicapo. Ananiona katika ile picha. Abonye undi mupastor. Akiona mwingine mchungaji. Abani babandi. Hawa ni hawa. Abani baba. Hawa ni wale. Undi nawe. Mwingine naye. Nigeze guhura n'umukozi w'Imana. Aliwahi kukutana na mtumishi wa Mungu. Anatumikishwa. Ariko uwo mukozi w'Imana bahuye. Lakini uyo mtumishi wa Mungu alipokutana. Bacha basubira guhurira mu kabari. Wakakutania tena mkabari. Change bahurira mu nzu y'umukuru. Au wanakutania nyumba ya Mungu. Abonye umuntu wese ariko arakoresha. Akiona mtu wote anatumikishwa. Nje wale. Ati ni baba andi nyene. Ibikomere. Vidonda. Twemere tuvugwe dukire. Tuikubali tutibiwe tupone. Nitwakira ishengero rirakira. Tukipona kanisa inapona. Igihe Imana yampaye this message. Nyakati Mungu amenipatia hii message. Yanyemeje yuko igomba guhindura amateka y'abantu benshi. Alikubalisha kuwa anataka kubadilisha nyakati za watu wengi. Ari abakobwa banka ama relation. Kuna wanawake wanakataa ma relation. Kuko bigeze gukomereka muri relation. Kwa sababu wameai kuumizwa mu relation. Ari abana babahungu. Kuna wengine watoto wanaume. Batubaka neza ubu. Hawajengi vizuri leo. Bafisubugo. Wako na woga. Papa wiwe yamubwiye ngo. Kwa maana baba yake alimwambia. Mama wawe n'umusambanyi. Mama yako ni mzima. Achafata ko n'umugore wiwe. Anakamata kuwa. Ariko hata mke wake ni hivyo. Ndabimenya iyo baje mu masengesho. Nabijua wakija maombi. Mukozi w'Imana. Mtumishi wa Mungu. Twebwe bacu dufise ingora. Si kwetu tuna tatizo. Ni karande. Ni pepo ya familia. Ibindi si karande ni bikomere ubufizi. Vingine sio pepo za familia, ni vidonda unani. Baba yangu mie. Mama wanje aramugoye. Mama yangu alimsumbua. Nanje umugore wawe. Na mimi mke wangu. Arangoye. Ananisumbua.
ofete yiteguriye kumugora mugora ataratangura kumugora. Anajitarishia kuwa mke atamsumbua kabla mke hajamsumbua. Umuntu huyo, mtu kama huyo, utangiye gusengera umudamu wiwe, ukianza kuombea mke wake, uribeshe, unajidanganya. Muvuri ibikomere, tibu vidonda. mubwire yuko mwambie kwamba Abraham ni mwana wa Tera, ni mtoto wa Tera, lakini mimi si mumuzukuruza wa Tera, mjukuu wa Tera, gusa ndumuzukuru wa Abraham. Mimi ni mjukuu wa Abrahamu. Ari Imana ishoboye kubriza lelien. Kuna Mungu anaweza akabrizema igaturutsa muri uwo muryango nyene abadasa na babandi, inatoa ndani ya hizo familia wenye hawafanani. You understand what I'm saying? Murumvi vyo niko ndavuga. Unasikia vile ambavyo navisema. Mungu akubariki sana. Ono munsi muraza gukira cyane. Siku ya leo mtapona sana. Yo, sinababwiye. Sikuambia? Sheri. Je ndumva yuko twogira Maria. Mimi nasikia kwamba tufunge ndoa. Ukimubwira Maria, ukimwambia tu ndoa, sura nageuka, isuri gahinduka. Nini kubiri kudashaka Maria? Kwa nini utaki ndoa? Yigeze kubwirwa mariage n'abantu 10. Aliwahi kuambiliwa ndoa na watu 10. Bose baramukwepa. Wote wakamkwepa. Akubona wa 11. Anakuona wa 11. Utango umukobwa afite daimoni yo kutarongo. Aseme huyu binti ana pepo ya kutokuelewa. Hapa bisigikomere. Hapana, yuko na kidonda. Maraheza jiwe. Mulibarikiwa sana. Tiko turafashwa. Tunasaidizwa. Tiko turafashwa. Tunasaidizwa. Ariyo nabandi badatanga mashikano mu ishengero. Kuna hata wengine watu agisadaka kanisa. Suko badakunda gutanga. Sio tu hawapendi kutoa. Igeze gutanga mashikano. Aliwahi kupana sadaka. Atanga milioni zinga. Akapana milioni ngapi? Achagenda muri hoteli. Akaenda haurirayo n'umuntu yashikaniye amashikano. Akakutana na mtu ambaye alipatia hiyo sadaka. Kumba mafaranga tubahania bahamanyama. Pesa ambao tunawapatia ndio inawatia kiburi. Huyo ushakugire arambe. Huyo ukitaka ufanye arambe. Ushakuna vuge mundi. Ukitaka useme hata kwa lugha. Natanga na 10. Atoi hata 10. Ukiwaza ngo ntakunda guta. Unajiwaza hapendi kutoa. Yarakomeretse. Aliumia. Naje kubavura. Nimekuja kuwatibu. Naje kubavura. Nimekuja kuwatibu. Nitwakira basi. Tukipona basi. Ivyo bintu bishikira benshi. Hivyo vinafikia wengi. Benshi bariko barumva aramvuza. Hapa wengi wanasikia amenisema. Ananisema. Ananisema. Yego ya maprofeti ndiko ndakubwira. Ndio mvukishwa ninako na kusema. Imani baheza kirocho. Mungu awabariki sana. Imani baheza kirocho. Mungu awabariki sana. Tutagiye tuvuga ijambo ngo yaradungise gukiza abafisi gutubika abafisi imitima imenetse. Ale tulianza tunasema kuwa amenituma kusaidia wenye roho za kuvunjika. Gutubika nugusana sana. Tibu zaidi kukusanya ariko arabikora no mu yuko anavifanya kwa numwe wenye nashoboye kuvura ibikomere. Ni umoja peke yake anaweza katibu. Numwe wenye nashoboye kuvura ibikomere. Ni umoja peke yake anaweza katibu. Ni mkunzi wacu n'umwami wacu. Mpenzi wetu ni Mungu wetu. Haleluya. Amen. Ariyo n'abantu bakomerekejwe n'ama departement y'ama eglise. Kuna watu wengine wameumizwa na madepartement ya kanisa. Ukamubona ari mu ishengero. Unamwona yuko kanisani. Bakambira no kugira mu departement ba mama. Wanamwambia hauingii mu departement ya wamama. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Zina rya Yesu. Nienda kuwa naingia na natoka. Je wenzo za ndinjira ngigira. Yarakomeretse. Ameumia. Asigaye atinya igikorwa c'Imana. Anakuwa anaogopa kazi ya Mungu. Naje kukubwira ko igikorwa c'Imana sico kibi. Nilikuja kukwambia kuwa kazi ya Mungu sio mbaya. Umuntu mwahuye niwe yari mu. Mtu ambaye mlikutana ndo alikuwa. Ariko Imana iracari nziza kuko yamyari nziza. Angali mwema kisi alikuwepo toka. Niyo mara kubitahura. Ukimaliza kuvielewa. Mushobora guhusha umugisha wawe. Hauwezi ukakosa baraka yako. Ibindi migisha yacu iri mu bikorwa vya Jehova. Kwa maana zingine baraka zetu zimo katika kazi za Jehova. Uno munsi tugiye gukira. Siku ya leo tunaenda kupona. Tugiye no kwinjira mu bidasa. Tunaenda kuingia na mu visivyo kuwa vya kawaida. Tugiye kwinjira mu bidasa. Tunaenda kuingia mu visivyo vya kawaida. Haleluya. Amen. Wibaze umuntu adatangishikana kubera kwegeze kubona abantu bagishikana. Jiwaze mtu mwenye hapani sadaka jua aliona watu wanakula sadaka. Nundi aratangigira 10. Na wengine hapani sehemu ya Siku atagikunda. Sio jua apendi. Afuma gitwara mu kigo c'imfu. Omwa akipeleke kwenye morphelinat. Yahisemo gucrea desordre kubera ubwoba. Alicrea desordre kwa ajili ya uoga. Ariko na munsi turakira. Lakini siku ya leo tutapona. Haleluya. Amen. Ari abantu bahora bakunda gufasha abana bo mu barabara. Kuna watu walikuwa wanapenda kusaidiza watoto wa barabarani. Ino minsi batakibafasha. Hizi siku hawawasaidii tena. Uchayibaza uyu muntu ko afise. Wewe unajiwaza uyu mtu ana roho mbaya. Abantu basigaye ari babi. Watu wameshakuwa wabaya. Nari kumwe n'umuhungu wanje Aster. Nilikuwa na kijana wangu Aster. Duhagaze mu Buyenzi. Tukisimama Buyenzi. Azutwana tubiri. Bakaja tutoto tuwili. Tubwira ngo tuje kuraba oncle. Tukasema tulikuja kuona mjomba. Ariko tubuze itike yo gutaha. Lakini tunakosa tike ya kurudi nyuma. Kugira ngo ndabaye itike. Ili niwape tike.
wazee nabo bajije ibibazo byinshi. Niliwauliza maswali mengi. Uraza gutahura igituma. Utaelewa kwa nini. Musengera he? Munaombea wapi? Bavuga ishengero. Wakasema kanisa. Tubwire verse mwize kwa. Tuambie verse mlisoma dimanche. Uyo mwana biguyemo. Uyo mtoto anabianguka yemo. Ibikomene kanaka twahuye navyo muri kazi. Vidonda fulani tulivipata mwanzo. Bituma twaruhishije umuntu huu. Vinasababisha tunachokesha mtu wa hivyo. Ngiri nimero ya mama wao. Naambie namba ya simu ya mama yako. Ndapata na telefoni na Muhammad. Nikachukua na simu na nikampigia. Ndamubura. Nikamkosa. Ngira muse muri Sunday school munjira sangapi. Nikamuuliza mu Sunday school mnaingia sangapi. Abo bana bagiye. Hao watoto walipoenda. Tusigarana na Aster. Tukabaki na Aster. Kambira Jekela nakunda gutagwa. Nikaambia zamani nilikuwa napenda kupatia watoto. Ariko jewe ubu. Lakini sasa sinkiba siwapatia tena rezoni hii. Nibaza yuko ndamuhaijana cyangwa amajana 2. Nadhani nikimpatia 100 au 200. Bandiko ndamushigikira kuguma mu ibarabara. Na kuwa na msupport kubaki barabara. Kwa bamwe wafisa abavyeyi. Kwa maana wamoja wana wazazi wao. Astere ambira nawe rezo. Astere akanambia rezo yake. Jewe nigeze gufasha kimuga kanaka muri. Mimi nimewahi kusaidiza kilema kimoja mvile. Arana kinye explica nguko mengo nigeze kukiona. Akakini explique kama vile nimewahi kukiona. Ngo cyari gifisi chuma nga. Kilikuwa na chuma hapa. Na chembo ni shavu yara. Nilitanaona asira alikuwa nayo. Kwa ugendanye n'umuvyeyi muganira alikuwa arakwiga. Kwa maana unapotembea na mzazi mnazungumza na kusoma yeye. Unamjua? Ndio. You understand what I'm saying? Mliko murumva ivyo ndiko navuga. Hama. Alafu. Ngo uyo muntu umejeje kumufasha. Eti huyo mtu nilipomaliza kusaidia. Mu bukene buteye ubwoba. Nikaingia mu maskini wa kutisha. Kimwe ndaja gusema. Siku moja nikaenda kuomba. Abona muyerekwa. Nikaona kwenye maono. Umunsi yamuha ya mafaranga. Siku alimpa pesa. Cha chuma chari kukuboko. Kile chuma kilikuwa kumkono. Kilipita kinatoboa ungine mkono. Uyo muntu kugira ngo asubira afashe. Uyo mtu ili aweze kusaidia mtu barabara. Wewe rero ubona yima ba? We unaona ananyima watu. Ukibaza kwa afisi nziko. Unajiwaza kuwa ni romba. Yarakomeretse. Aliumia. Yarakomeretse. Ameumia. Abantu badakizi bikomeye. Watu wasipopona vidonda. Nukuri ari ibintu byinshi tutoshikana. Kweli kuna vitu vingi hatuwezi tukafikia. Ari n'abantu utumira mu makeshi. Kuna hata watu unawaita kwenye mashikisho. Akanka kuza. Anakataa kuja. Kubera kudakunda kuja mu makeshi. Kwa nini hapendi kuja makeshi? Kumbe yigeze kuja mu makeshi. Kwa maana aliwahi kwenda kwenye makeshi. Murayo makeshi. Katika hayo makeshi. Mwijoro. Usiku. Uwo bari bamutwaye mu makeshi. Ule ambaye walikuwa walimpeleka kwa makeshi. Muri twarete akampeleka chooni. Asigaye atinya makeshi. Anakuwa naogopa makeshi. Ukibaza ko adakunda gusenga. Unajiwaza apendi kuomba. Kumbe yarakomeretse. Kumbe ameumia. Ariko Yesu aje kutuvura. Lakini Yesu anakuja kutuvura. Yesu aje kutuvura. Yesu anakuja kutuvura. Apana mwebwe n'abakozi b'Imana hari abakozi b'Imana twakomeretse. Apana nyinyi hata watumishi wa Mungu kuna wenye waliumia. Mkozi w'Imana, mkozi w'Imana. Mtumishi wa Mungu, mtumishi wa Mungu. Jioni kuri muhira turashonje. Mimi kweli nyumbani tuna njaa. Ni mtumishi wa Mungu. Uyo n'umukozi w'Imana. Yarakomeretse. Ameumia. Yigeze gufasha abantu. Aliwahi kusaidiza watu. Akizitoza sanga bamubesha. Anapofanya uchunguzi anakuta wamemdanganya. Ukasanga afisa departement menshi ya suivi. Wewe unakutana na departement nyingi za suivi. Kumbe abantu bose. Kumbe watu wote. Abanza kubabona mu kirore cha mbere cy'uwa mubesha. Anaanza kuwaona kwenye kioo cha kwanza cha ule mwenye alimdanganya. Wewe unaenda sasa. Mkozi Imana na rukundo. Mtumishi wa Mungu ana upendo. Nilimwambia nilipie Minerval. None yanse gute? Sasa amekataa. Higeze kuri ruhunde amusanga mu kabare. Aliwahi kulipia mwingine akamkuta mkabare. Ariko twese turaza kuvugwa. Lakini sote tutatibiwa. Icyitwa igikomerere kinachoitwa kidonda ni kintu kanaka, ni kitu fulani cyagushikiye, kimekufikia, kigusiga ko ububabare, kikakuachia eko maumivu. Igikomere gifise ibanga, kidonda kina hili siri. Kenshi iyo gikize, nyakati nyingi kinapopona, gisigaza inkovu, kinaacha kovu. Ijya nkovu, ile kovu na hantu munaraba, nifasi mtu anatizama, akavuga ngo naraguye kuri moto, anasema nimeanguka kwa naho yo kwikausha hata akijikausha, ijya image imigumamo, ile image inambakia emo, ijya image imigumamo, ile image inambakia emo. Ariko no musi, lakini siku ya Imana yagomba yuko wanagura izo image. Mungu anataka uvute hizo image, azane image sasha ku buzima bwawe, alete image mpya kwa maisha yako. Abakomerekejwe nabo bafashije, wale ambao waliumizwa na wale walisaidia. Yari point E, ama departement ari point E, ma departement abafashije ari point F, ilikuwa F. abahemukiwe n'imiryango,
wale ambao walikosewa na mafamilia. Ari umwana w'imfuvyi, kuna mtoto yatima. Ushaka umubwira iki ngo ugomba kumurera? Ukitaka umwambie nini kama unataka kumlea? Akubwira ngo ivyo ni vyawe. Anakwambia hivyo ni vyako. Nasho afumarara kwibarabara. Afadhali alale barabarani. Hako yinjira mu nzu y'umuntu. Pale ya kuingia katika nyumba ya kumsaidia. Uyu mwana ko yangifashanya. Uyu mtoto bwana hataki kusaidia. Hapana. Baramukomereka. Wamemuumiza. Alors, navuze yuko duhagaze imbere y'ishengero ryuzuye abantu bafise ibikomere. Nilisema kuwa tunasimama mbele ya kanisa la watu wanajaa vidonda. Yesu ubwiwe yaje gukiza ivyo mitima. Yesu kilwake alikuja kutibu hizo roho. Ariko nawo woba docteur ungana gute? Lakini hata ukiwa dokta wa aje, icyambere kiguha droit yo kuvura umugwayi. cha kwanza kinakusababishia kutibu mgonjwa. Nigihe umugwayi yatahuye ko afise iyo ngwara. Ni nyakati mgonjwa ameelewa kuwa ana magonjwa. Ariko atarabitahura. Lakini kabla hajavielewa, arashobora gukwepa dose. Anaweza akakwepa dose. Kuko yibajije ko umuhaye imiti adakeneye. Kwa maana anafikiri kuwa anampatia dawa hazihitaji. Hallelujah. Amen. Ayo bagabo, kuna wababa umudamu acerewe saa 12, mke anapokawia saa 12 amusanga ku muryango, anamkuta kuportani. namaze kukwandikira ni cheti, nimesha kuandikia na barua. Auratasha. Hapo unaenda. Auratasha. Hapo unaenda. Reka. Acha wewe. Wali kumwe na kana. Ulikuwa na fulani. Jewe. Mimi. Uyo mugabo yarakomeretse. Uyo baba ameshaumia. Niko yakuze abona mu nzu ya mama. Dogisi alikoma anaona nyumba ya mama yake. Yaramubereye ingora. Alimkuia shida. Ariko no munsi Imana igomba kudutabara. Lakini leo Mungu anataka kutusaidia. Kanisa la Mungu. Ubwoko bwatoranijwe n'Imana. Taifa limeteuliwa na Mungu. Imana ni yalikumgira ingorane itama y'umuti y'ukuntu twokira kuri ingorane. Mungu hangenambia tatizo pasipo kunipa dawa kisi ya kupona magonjwa. Za gutanga doze zibiri. Ndapana doze mbili. Nasanze uzikoresheje. Nilikuta ukizitumikisha. Zishobora gutanga resulta ningoga. Zinaweza zikapana resulta haraka. Kandi hiyo resulta. Tena hiyo resulta. Igahindika inyishu vyihuta ku buzima bw'umuntu. Inageuka jibu haraka kwa maisha yako. Ihinduka inyishu yihuta ku buzima bw'umuntu. Inageuka jibu haraka kwa maisha yako. Abandi ba diamond. Yengine mapepo. Bihishije ngaho nyene. Wanajificha hapo hapo. Bihishije ngaho nyene. Wanajificha hapo. Bakaprofita situation. Wanaprofita nyakati fulani. Ariko tumaze gutaura situation. Lakini tunapoelewa hivyo, tutegerezwa kuronka solution. Tunapaswa kupata jibu. Galabashete. Zindrego shatalabria. Imana ni yalikumgira ingorane itama y'umuti y'ukuntu twokira kuri ingorane. Mungu hangenambia tatizo pasipo kunipa dawa kisi ya kupona magonjwa. Za gutanga doze zibiri. Ndapana doze mbili. Nasanze uzikoresheje. Nilikuta ukizitumikisha. Zishobora gutanga resulta ningoga. Zinaweza zikapana resulta haraka. Kandi hiyo resulta. Tena hiyo resulta. Igahindika inyishu vyihuta ku buzima bw'umuntu. Inageuka jibu haraka kwa maisha yako. Ihinduka inyishu yihuta ku buzima bw'umuntu. Inageuka jibu haraka kwa maisha yako. Abandi ba diamond. Yengine mapepo. Bihishije ngaho nyene. Wanajificha hapo hapo. Bihishije ngaho nyene. Wanajificha hapo. Bakaprofita situation. Wanaprofita nyakati fulani. Ariko tumaze gutaura situation. Lakini tunapoelewa hivyo, tutegerezwa kuronka solution. Tunapaswa kupata jibu. Galabashete. Zindrego shatalabria. Galagarama zombria. Ariyo n'abapfakazi. Kuna hata wajane. Ariyo n'abapfakazi. Kuna wajane. Afuma arari inzara indwi yose. Afadhali alale njaa wiki nzima. Ako asaba amafaranga. Pale ya kuomba pesa. Wavukanye n'umugabo wiwe. Ndugu yake ya mume wake. Kuko yigeze kujayo. Kwa maana aliwahi kwenda hiyo. Uyo muntu anamubwira kugira ngo ndaguha amafaranga. Uyo mtu akamwambia ili nikupe pesa. Amafaranga aragoye. Pesa siko nguvu. Wewe nawe ufisi cyo utanga. Wewe hauna cha kupana hapa. Yarakomeretse. Ameumia. Kuburyo abonye umuntu wese amwemereye amafaranga. Mpaka nyakati anapoona mtu wote anamkubalia pesa. Njo banaume ati na bahunga ba. Aba kinipa hela tu. Ahama ya mafaranga gusa. Basi. Ariyo n'abamama bakomeretse babwira abakobwa babo. Kuna hata wamama waliumia wanaambia wabiti wao. Umukobwa mbwiye mama. Binti anambia mama. Ndi muri relation. Niko mu relation. Mungu dukundana. Kijana tunapendana. We kula tu. We ija gusa. Na yeye atakukula. Na wala kurja. Mama. Mama. Alimkula saa ngapi? Yani saa ngapi none?
yarakomeretse uwo mama. Huyo mama ameumia. Yarakomeretse. Ameumia. But today. Ariko uno musi. I say today. Navuze kandi uno musi. I say today. Navuze kandi uno musi. Turatabagwa dutabare n'abandi ndanebo. Tusaidiwa tusaidie na wengine. Wasutsa amavuta ku mutwe. Aliyenitia mafuta igikombe kiraseseka. Kikombe kikamiminika. Natanga igice cy'inyishu. Apani jibu kipande. Atanga inyishu y'umusesekara. Apana jibu ya kueneza. Kugira ngo n'abakwegereye. Ili data wale wakukusogelea. Amavuta abisukeko. Mafuta ya wamiminikie. Umuco ubisukeko. Imihezagiro ibisukeko. Today is your day. Unamusi. Siku ya leo. Numusi wawe. Siku yako. Zala brahashe ndelebuya. Sekea. Zindre huzia. Meshake ngwini. Meshake njo. Uyu muvye dukomera Imana amashiko. Uyu mzee tupigie Mungu makofi kwa ajili yake. Uyu niwe muhungu wanje afite imyaka mike dusenga. Uyu ndo kijana wangu ana miaka midogo kuliko wengine. Ndavya turakucyo kugira ngo ube indi miaka mingi. Nafikiri hivyo ili aweze kuishi nyingine miaka mingi. Umuvye yakuriye muhishenge. Amekomalia mkanisa. Arakomerekera. Akaumilia huko. Uburyo yatinya no kuja gusenga. Mpaka alikuwa anaokopa hata kwenda kuomba. Ariko yari kuguma n'ubwoba. Lakini angebakia na uoga. Ni yari kuronga solution. Hangeweza kupata jibu. Rimwe muhemu yera amutera intege. Nyakati moja Roho Mtakatifu akamtia nguvu. Yuko azanga. Ya kuwa akuje hapa. Twatugikora mu Kigobe. Tulikuwa tunatumikia Kigobe. Yagenda umugongo washikanga. Alikuwa anatembea mgongo huko. Umusi wa mbere dutanguye. Siku ya kwanza tulianza kanisa. Nari nicaye nga. Nilikuwa na keti hapo, ameketi nyuma yangu. Prophetical word irururuka. Ijambo ry'ubuvugishwa likashuka. Ndamubwira ukuntu bamukoreye. Nikamwambia gisi walimtumikia eko. Kuva uwo munsi toka hiyo siku abaye muzima, akarudi nyuma amekuwa mzima. Ariko yari yanse kuja mu mashenge, lakini alikuwa alikata kwenda makanisa. Niumva yuko ibikomere tunasikia kwamba vidonda bishoboye gutuma umuntu ahusha umugisha, vinaweza vikasababisha mtu anakosa baraka kwenye iko, ko yibajije yuko bajaba amejifikiri kuwa hawa watu bameze nk'ababa ndio kama wale wengine. Uzikwari abakristo basengera musi y'ibiti. Wewe unajua kwamba kuna walokole wanaombea chini ya viti. Uzikwari abakristo basengera mu mazi wao. Kuna hata wakristo wanaombea manyumba yao. Baranse kuja muri wamekataa kabisa kwenda kanisani. Kugira ngo nibakunda Yesu. Wewe unadhani hawampendi Yesu? Ibikomere vidonda. Uyu mutamu, uyu mzee, uyu musi nyene siku hiyo hiyo we yakize, yalipona. Yari le 30 ilikuwa tarehe 30 abamurozi wenye walimroga. Kuva hiyo tarehe, toka hiyo tarehe ntibarasohoka, hawajaongeza kutoka ndani ya nyumba. Kuva hiyo tariki y'umwaka uheze, toka hiyo tarehe ya mwaka jana. Twari twagira anniversaire y'umwaka w'ishengero. Si tukifanya anniversaire ya kanisa. Bo bazagize anniversaire yo gukubitwa kubera ko bacokoje Meshake. Watakuwa walifanya anniversaire ya kupigika maana walimchokoza Meshake. Turagukunda Meshake. Tunakupenda Meshake. Umugabo asigaye asengera abadavyara bakavyara. Huyu mzee anakuwa anaombea wenye kutokuzaa wanazaa. Ambira ngo muzee, ananiambia mtaa, ubu nasengeye bane hivi nimeombea 4 4. Akachandungikira mu message n'amazina. Ananitumia ma message na majina. Bavugeko. Wasemeko. Sasa ku telefone. Ananipigia tena. Bose basa. Wote walibeba mimba, wote walibeba mimba. Akisaka terme avuga ke. Iko na katerme kazuri. Naambia mutama ni gute? Naambia mzee ni aje? Hari ya ni gute? Kule ni aje? Ngo bafisa gashomere ku bushobozi. Aseme wako na krize ya uwezo. Ndawica. Ndoka keti. Halabramandele bruya haza. Amen. Ndabaheza genda. Na wabariki kwa jina la Yesu. Ndabaheza genda nemo. Na wabariki kwa jina la Yesu. Tune twokira gute? Tunaweza tukapona aje? Turabe kukuntu twokira. Tutizame gisi ya kupona. Luka 6. Luka 6. 37 38. Luka 6:37 na 38. Uyu niwo muti ngomba gutanga. Hii ndio dawa nataka nipane. Nawo muti wa mbere ufasha gukira ibikomere. Na ndo dawa ya kwanza inasaidia kupona. 37 inasema 37 ivuga ngo kandi tena nimugahinyurire mu mitima yanyu, musihukumu. Urumva ibyo bintu? Unasikia hivyo ni bintu bibera mu mitima, ni vitu vinakuya ndani ya roho. Luka 6:37. Lucas, ni bintu bibera mu mitima, ni kitu kinakuya ndani ya roho. Unagutwengera ni mtu anakuchekea macho, ariko mu mutima yashavu, lakini rohoni anaumia. Ariko Yesu aravuze, lakini Yesu anasema nimugahinyurire mu mitima yanyu, musihukumu. Bisigura ngo inamaanisha arakubujije, anakukataza gucira umuntu urubanza mu mutima, kuhukumu mtu ndani ya roho. Umuntu yakomeretse,
mtu ambaye aliumia yama achimanza zo mu mutima, anakuwa anahukumu kila nyakati kwenye roho. Kitu chote anachokiona kwa sababu kimegusa kwenye kidonda chake, ile maumivu anapita nazitupa kwa wengine. Njoo wale na bonyene. Basi kuna Wakristo hivi. Hadi si alia Wakristo muri no mimi. Acha bana. Kasha. Ni mafente tu. Na mafente go. Niko bavuga. Ndogisi wanasema yarakomeretse, ameumia, ariko na musarakiza, lakini siku ya leo anapona. Namwe mukazohinyugwa, nanyi mtahukumiwa. Yesu rero atangiye kukwereka. Yesu anaanza kukuonesha uko uri kuracira abandi imanza zo mu mutima, uko unahukumu wengine kwenye roho yako, uri kurikwegera imanza nawe, uko unajikokotea kuhukumiwa pia, kugira ngo nkiri bikomere, ili nipone vidonda. Ngomba kumenya yuko napaswa kujua kwamba ninagira uwo nkomerekeje, nikikuwa na yule ambaye naumiza, bamejeje kurema nanje kindi gikomere, takuwa na maliza kuumba na mimi kingine kidonda, kugira ngo nkiri gikomere, ili nipone kidonda. Bisaba yuko nirinda, inaniomba nijilinde gukomeretsa abandi kubera ko nakomeretse, kulumiza wengine kwa maana nimeumia, kuko niwe abanyirira mu mitima, kwa maana nyakati napo wahukumu kwenye roho, nawe bizokuberuko, nawe pia vitakuwea hivyo. Hari inyungu nyinshi, kuna faida nyingi sana yo kutanyunyurira abantu mitima, ya kutokuhukumu watu katika kugira ngo nakunyunyurire mitima, ili nao pia wasikuhukumu kwenye roho zao. Adutangiye gukira. Hapa tunaanza. Akona kambere gafashe mu. Ako nika kwanza kanasaidia. Yakurikira. Chakufuata. Kandi nimugatsindishe namwe mukazosindishwa. Musipatilize nanyi mtapatilizwa. Usihukumu mwenzako. Usingangani mwenzako. Ati nufate tanu umuntu mugenzawe. Unamwambia hivi? Umubwira ngo sinjo wale nabo nyene, na wewe watakwambiaga hivi, nabo bazokubwira sinjo wale nabo nyene. Kala mazotra. Hallelujah. Thank you Lord Jesus. Urakoze mwami Yesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bisigura ngo ukumufata, inamaanisha kisi unavyomchukulia niko na uzofatwa, ndivyo na wewe utachukuliwa. Ukumufata, kisi unavyomchukua niko na uzofatwa, ndivyo na wewe utachukuliwa. Inyungu yawe rero, faida kwako nikumufata neza, nikumkamata vizuri, kugira ngo azogufate neza, ili aweze kukukamata pia vizuri, nikumkamata vizuri, kugira ngo ili azogufate neza, naye pia kukamate vizuri. ukubafata niko uzofatwa, kisi unavyowachukulia ndivyo na wewe utakavyochukuliwa. Mubohore namwe muzobohorwa. Deliver them, you will be delivered. Achilieni nanyi mtaachiliwa. Imagine kuvuga ko dufise capacity yo kubohora abantu. Mungu anamuuliza kutuambia kwamba tuna uwezo wa kufungua wengine. Nimba umuntu ashoboye kubohora uwundi, kama mtu anaweza kufungua mwingine, ashobora no kuboha uwundi, anaweza pia kufunga mwingine. Abantu bakomeretse, watu ambao waliumia, kesho usanga baboha abandi mu mitima, mara moja unakutana wanafunga wengine. Bakomerekejwe hanukana, kuna watu wameumizwa fasi fulani, ariko bariko baraboha korale kudatera imbere, lakini wako wanafunga kwaya kutokusonga mbele. Yigeze gukomereka hano yatanze amafaranga barayajya, yigeze gukomereka aho yatanze amafaranga bakayajya, aliwahi kuumia nafasi alipana pesa wakazikula, ananirwa gutanga amafaranga muri kora, vinamshinda kupana pesa kwenye kwaya kwa sababu ya yale alimtokea, tena angekuwa anazitoa, walikuwa wanamaliza kufanya album. Nigikomere kiko gikwegera abantu, nikidonda kiko kinakokotea wengine, kiranaboshe, kinamfunga, ariko ijambo rirambye, lakini neno linaniambia mubohore kugira ngo muboho, eti achieni ili nanyi muachiliwe. Oh Jesus, I love you. Yesu ndagukunda. Jesus, I love you. Yesu ndagukunda. Jesus, I love you. Yesu ndagukunda. Hallelujah. Amen. Mazada la blua. Mutange namwe muzohabwa, toweni nanyi mtapewa. Urumva kaja kama unasikia hapo kitu, umuntu yakomerekejwe nabo yahaye, mtu ambaye ameumizwa na wale yaracitse udatanga, alikuwa ule mwenye atowi, abaye udatanga, akiwa mwenye kutokutoa, ajeje kugara umuryango wo kuronka, anamaliza kufunga mlango wa kupokea. Igikomere cyarakuze, kidonda kimekoma, kigeza hano kimuzibirira umugisha, kinafika nyakati kinamziwia baraka, kugira ngo ukiri bikomere, ili upone vidonda, utegerezwa gutahura aya majambo, unapaswa kuelewa haya maneno, ibyo ubwirira abandi, vile
vile ambavyo unatendewa nivyo nawe uzogirirwa, hivyo na wewe utatendewa. Kuna vitu umefanyiwa, usikubali yuko wababajwe, kisi uliumizwa, ubabaza abandi, uliumize wengine. umukobwa yakomeretse muri fiançailles, binti ambaye aliumia mu fiançailles, usanga kenshi ariko arakomeretsa umugabo mu rugo. Unakutana mara mingi anaumiza mume wake, ariko ukomerekeje umugabo mu rugo, lakini unajua unapoumiza mume wako, agiye kukazini shavu, anaenda kazini na hasira, ninde ataza kuronga ni nani hatapata rasio? Ibikomere kidonda na munsi turakiza, siku ya leo tunapona. Ingero nziza itsindagiye, kipimo kizuri kilichoshindiliwa, inyigishe isesekaye niyo bazobaha muco muteze, na kusukwasukwa na kumwangika watu watapewa nanyi katika vifua vyenu. Ichuteze nicho bakuzuriza, kile ambacho unakisubiria ndicho na wewe unajazia. Ichuteze cho unatia hivyo, kile ambacho unakitega, kile ambacho unautega nicho bakuzuriza, ndio chenye wanakujazia. Utezi inzigo barazikuzuriza, ukitega chuki ndio zenye wanakujazia. Uteze ibido y'inzigo bakuzuriza inzigo. Ukitega bido ya chuki wanakujazia chuki. Uteze inzigo yo kwanga bazokwanga. Ukitega bido ya kukataliwa watakukataa. Niumva yuko, si unasikia kwamba kiretse ko vyarashitse ugakomereka, kutokana gisi unaweza kuwa umeumia. Ikisigiye cyo kongereza ibikomere, Sio nyakati ya kuongezea vidonda. Ni gihe cyo gukira vya bikomere. Ni nyakati za kupona vile vidonda. Ariko kugira ngo ukire bikomere, lakini ili upone vidonda, reka gusukisha vu kuri madame wawe. Acha kutupiza hasira kwa reka gusukisha vu kuri pastere wawe. Acha kutupiza hasira kwa mchungaji wako. Reka gusukisha vu kuri korale yako. Acha kutupiza hasira kwa kwaya yako. Reka gusukisha vu ku bandi. Acha kutupiza hasira kwa wengine. Kuko ni wabasuka kwisha. Kwa maana utakapomengia hiyo hasira, watakumiminia pia hiyo. Ariko na munsi turakiza, lakini siku ya leo tunapona. Haleluya. Donc solution ya mbere nukubabarira. Solution ya kwanza ni kusamehe. Mathayo 6:12. Mathayo 6:12. Araryoshe cyane ahantu. Nipatamu sana hiyo fasi. Murumva ko ndiko ndigisha kubijanye n'imbabazi. Unasikia kwamba niko na fundisha kwa ajili ya msamaha. Force ikomeye kugira ngo dukire ibikomere turababarira. Nguvu kubwa ili tupone vidonda tunasamehe. 6:12. Uduhebere imyenda yacu nuko natwe twahebeye abafise imyenda yacu. Utusamehe deni zetu kama sisi vile vile tunavyowasamehe wadeni wetu. Acha nikatafsiri kama vile mwalimu. Uduhebere imyenda yacu. Utusamehe deni zetu. Kuko twiravye. Kwa maana tunapojitizama tunajikuta na sifia. Kuna mabaya tulifanya kwako. Ariko twisuzumi. Lakini tunapojichunguza tunaona yuko atakindi twokora. Tunaona kuwa hakuna kingine kugira ngo bituveko. Ili vitutokee. Turakwinginze. Tunakubembeleza. Tusamehe. Akarongoka kuri ki? Mstari wa kufuata. Nguko natwe duhebera abandi. Kama vile tunavyosamehe wenzetu. Bisigura ngo wewe. Inamaanisha wewe. Ni wewe mwigisha. Ni wewe mwalimu. Wigisha Imana. Unafundisha Mungu ukuntu ikwiye kukubabarira. Mungu anapaswa kukusamehe. Ubabariye abandi ukabaguma kwinzigo. Ukiwasamehe wengine unabakia nao na chuki. Umubwiye ngo nanje umbabarire ariko ugumana inzigo. Mungu na mimi nisamehe lakini ubaki na chuki. Jesus is too much. Tumukomera mashi. Tumpigie makofi. Ari abantu bababarira gute? Kuna watu wanasamehe hivi. Mimi nakusamehe. Je, ndakubabari? Lakini unikame. Aliko ubema. Na utanionaga kweli. Nuso subira kumboni wanyu. Na Mungu atakusamehe. Ni mani zo kubabarira. Lakini itatembeaga kweli. Aliko nizo subira kugenderi wanyu. Kuko utubabarira nkuko tubabarira. Kwa maana anatusamehe gisi nasi tunavyosamehe. Ni twebwe duhimana igicapo. Ni sisi tunampatia Mungu picha. Chuko nikwiye kutubabarira. Sisi anapaswa kutusamehe. Andiko ndatabara bakomeretse. Hapa niko nasaidia walioumizwa. Huyu mwanaume uyu muhungu uyu mimi namsamehe tu. Je, ndamubariye gusa. Mesi tamchekeaga. Ariko sizosubira kumutwengera. Na Mungu anakusamehe. Nimo nirakubabarira. Lakini haitakuchekea. Ariko nizosubira kugutwengera. Gusa wibuke. Kumbuka. Umunezero uhoraho nizo nkomezi zawe. Furaha ya Mungu ndiyo nguvu yetu. Utayemereye kugutwengera ubojeje kwitwara inkomezi. Usipomkubalia kukuchekea unakumemaliza kujinyima nguvu.
birumvika, yanaeleweka. Naje kugutabara, nimekuja kukusaidia. Kuko ngiye witega igitanga. Kwa maana kuna nyakati unasubiria muujiza. Kandi wamaze kurema anti miracle. Tena umeshaumba ikitibira umugisha. But you wait for a miracle. Urarindiriye umugisha. Ariko kandi umaze kurema barriere. Lakini umeshamaliza kuumba kizuizi. Uyu ni Yesu alikuwa anavuga. Uyu ni Yesu anasema. Avuga ngo nimwasenga. Anasema mtakapoomba. Useme Baba uliye mbinguni. Jina lako liinuliwe. Ubwami bwawe. Ufalme wako. Usibaki huko. Hiyo arahejeje. Uko umemaliza vyote. Ahubwo buzane. Nini ufalme ulete? Uyo ni Jesus. Uyo ni Yesu. Agera nuvuga ngo. Anaongeza tena kusema. Utubabarira nkuko tubabarira abantu. Utusamehe kisi tunavyosamehea wenzetu. Usigura ngo tutababarira abantu. Inamaanisha kama hausamehe wengine. Nawe ntutubabarire. Na wewe usitusamehe. Oh God. Oh man. Oh Jesus. Oh yes. You know, muri ministeri ya deliverance fise. Mo ministry ya deliverance ninayo. Imbabazi ni premiere etape kugira ngo umuntu abaho. Msamaha ni etape ya kwanza ili mtu afunguliwe. Kuko utababariye. Kwa maana usiposamehe. Imana nifise umuryango wo gucamo kugira ngo ikubabarire. Mungu hana mlango wa kuingilia ili akusamehe. Mukozi Imana umavuga ngo. Mtumishi wa Mungu mmoja anasema. Barakore deliverance mu mezi 6. Walifanyia deliverance mtu miezi 6. Fire. Later fire mpaka naita na binompa. Magaifa ya kugezoba magara miezi 6 amezi 6 bagiye gutohoza. Walipoenda kufanya uchunguzi, uyo muntu yaragifise inzigo. Uyo mtu alikuwa ngaliki na shaka vyabaye muri September ya venye vilikuwa mu September. Daimoni zahicha, pepo zimepaketi. Unda afise inzigo. Ongine anaroka. Vyabaye muri nonantu ya venye vilikuwa mnonantrua. Daimoni yahicha, pepo imeketi hapo. Umugabo umwe avuga ngo baba mmoja anasema kutababarira, kutokusamehe ni nko kunywa isumu. Ni kama kunywa sumu. Witega yuko unasubiria kuwa uwo utababariye azaguta. Ule mwenye haukusamehe atakufa. Kandi niwe wainyoye. Tena ni wewe ndio umeikunywa. Kandi sumu yichwa tena sumu inaua anayekunywa. Kutababarira, kutokusamehe ni nko kunywa isumu. Ni kama kunywa sumu. Witegura urupfu, unajitarishia kifo utakunda kwa ule ambaye haumpendi yakubabaje au alikuumiza. Kandi ni wewe jeje kwiyahura. Tena wewe ndio unamaliza kujiua. Dino terme mwindi tutababariye. Tusiposamehe tuba turiko turakrea kutababarirwa. Tunakuwa tunamaliza kuumba kutokusamehewa. Mwishagara dufise abantu bahevye ubusambanyi. Katika kanisa tuna watu wameacha uzinifu. Dufise abantu bahevye vyose. Tuna watu wameacha vyote. Ariko bagifise inzigo yo muri 2010. Lakini wakingaliki na asira za miaka huko. Sinioni hivi mimi. Unzanisha kubisabu mimi. Numbone gutya sijya kwanza byibagirwa. Watu wanacheka mazao. Wao wana abantu batwenguka kugira ngo bavyibagiwe. Wose banifanyaga mimi. Ugira ngivyo wangiriye je naravyibagiwe. Uyo nagisambana. Uyo hasini. Nukuri aranuzuzwa kenshi. Kikweli anajazwa mara nyingi. Akukibaza. Lakini unajiuliza. Uti umuntu yuzuzwa buri munsi. Sasa huyu mtu anajazwaje kila siku? Yuzuye imana. Anajaa Mungu. Imana ni imubamu. Mungu ndo anaishi ndani yake. Yagwaye gute? Amegonjwa aje? How come? Bivahe inzu ya president, nyumba ya rais itoboka ambayo inavuja ikabura uwisiga rangi, inakosa wa kuitia rangi. Ni gute inzu ya muhemu ye ikisigani nyumba ya Roho Mtakatifu yogira ingorane inaweza kapata shida? Muhemu yera iri Roho Mtakatifu yuko ndani. Abantu benshi bariboshe mu nzigo. Watu wengi walijifunga kwa roho. Reka zane ningoga kaka historia ya Yancho. Acha nilete hii historia ya Yancho. Yancho mu gihugu. Yancho katika nchi. Tukomere Imana mashitane kubwa. Tupigie Mungu makofi kwa ajili. Nuko Imana kometa. Ni mtumishi wa Mungu mkubwa sana. Hama kwa kundi wakozi Imana tukicarana. Gisi tunaketi pamoja. Tusanga tuko turavuga. Tukaanza tunasema. Ujya mama naramusenge. Ule mama nilimwombea. Nakira. Lakini hapo undi nawe nanje naramusenge. Na mimi nimuombe. Undi nanje naramusenge. Ungine na mimi nimuombe. Yancho achavuga ngo Imana imundinde. Yancho akasema Mungu amnilinde. Imba mwese vyara. Kama mwe wote bilikatala. Tivizokunda. Sasa mimi bitawezekanaje? Umengo ya mwikweke. Utasema amejimkokotea. Aramubona raje. Akamuona anakuja. Narinje. Nilikuja.
uniombe. Akasema ni ule mama. Mungu nisaidie. Wasinitie list ya wengine. Nipe akili nijue cha kufanya. Akaambia ule mama tuzungumze. Ule mama akamwambia historia. Akafika fasi akamwambia mume ambaye tuliishi pamoja, nyumba ambayo tuliuza pamoja, ameniacha, akaenda kwa mwingine. Nicho gituma umugongo waziga. Ndio sababu mgongo umekunja. Nukuntu yarize vyonye. Na kisi alivyolia. Agaragaje kwa aje kuzingira. Anaonekanisha kama namaliza kukunja vitu vyote. Understand what I'm saying? Uriko urumva ivyo ndiko navuga? Yancharamubwira ngo okay. Yancho akamwambia ndio. Nagomba ndagusabiki. Nilitaka nikuombe kitu. Urashobora kumubabarira. Unaweza kumsamehe. Aho rero umengo aramura. Hapo sasa sema amemradi. Sishabara. Siwezi. Yancho akasema samehe. Mwijambonzi. Muneno najua. Nanje sino kwigora ko gusabira imbabazi. Na mimi siwezi nikajisumbua kukuombea msamaha. Kuko imbabazi z'utababarira Imana nazigifisha. Kwa maana msamaha watu wenye wasamehe Mungu hana nazo. Hana nao. Yenjo alisema hapo. Uriko nikayavuze ngaho. Iyo mugore arahaguru. Ule mama akasema. Aravye kunagwaye. Akatizama kisiana gonjwa. Nikabasi mfe kubiko. Hata nikufe basi. Sawa. Sawa. Mubabarire. Msamehe. Subira mu amajambo. Ongerudia maneno. Ndababariye umugabo. Nasamehe mume wangu. Ndori. Nasamehe mume wangu. Vuga ndababariye umugabo. Sema nasamehe mume wangu. No. Vuga ndababariye umugabo. Sema nasamehe mume wangu. None sinavuze none. Sasa nimesema sasa. Pardon mukozi. Pardon mtumishi wangu. Uruvi yongwa. Unasikia makosa. Kugezao akangamira uwatokangamira. Baka anafokea mwenye hangefokea. Harasubira mugabo. Akaongeza tena. Kubera ubwoba yakangamira ukozi w'Imana. Kwa ajili ya woga. Ndababariye umugabo wangu. Nasamehe mume wangu. Yancho aramubwira. Yancho akamwambia. Hapana kumubariga gusa. Hapana kumsamehe tu. Muhezage. Mubariki. Kuko icyo ushaka ko abandi bagukorera urabikibakorera. Kwa maana kile ambacho unataka wengine wakufanyia unakiwafanyia. Ni copy conform. Uhezagi urahezagi. Ukibariki unabarikiwa. Uvumye urivu. Ukilaani unajifunza. Listen now. Umva rero. Muhezagi. Mubariki. Ndamuhezagira fundi mugore. Ni mubariki na iko yake hapana. Muhezagi. Mubariki. Sanda muhezagi. Ndo mubariki. Hezagira nujya mugore. Bariki na ule mke. Hiyo ni Biblia ya wapi sasa? Yancho aramubwira okay. Yancho akamwambia sawa. Akarevelation karamuzamu. Revelation ikamkuja. Amutwara mukano kameze nk'akato. Akampeleka kwa kitu kama kile kaboni. Amushira mu mazi. Akamtia maji. Bari muri ako kato. Wako moyo. Amwa akabuye gato. Akampatia kajibu. Ambia ngo gaterere mu mazi. Akambia pigia maji. Kakuni umuntu atera kabuye mu mazi. Gisi mtu anatupa kajibu. Kwa mazi achasimba gudu. Maji yanaruka. Amwikibuye kinini. Akampatia kijiwe kinini. Giterere mu mazi. Kitupe maji. Aragiterera. Akakitupa yeye. Avuga ngo vyagenze gute. Akasema ilikuwaje. Ngo ne akabuye gato. Nilipotupa kajiwe kadogo palipanda maji madogo. Ne kibuye kinini. Nikitupa kijiwe kikubwa pamepanda mengi. Aramubaza none. Akamuuliza sasa. Aja make na jamenshi ari he? Yale mengi na madogo yako wapi? Yose yasubiye ku rutongo. Yote yalirudia kwenye. Ambwira ngo naho barakugiriye kibi gikomeye. Hata kama alikufanyia kibaya kikubwa. Changi kibigito. Au kibaya kidogo. Nyuma y'imbabazi. Nyuma ya msamaha. Bifata ritme ala normal. Vinakamata ritme ya kawaida. Mwiko murana aho. Kwa mnanielewa. Uya mama aragenda. Ule mama akenda. Inyuma ya miezi nkata. Nyuma ya miezi kama 3. Umukozi w'Imana ari kuri podium. Tumishi wa Mungu akiwa kwa podium. Abona umumama ara. Akaona mama anakuja. Afatanye numu handsome. Anakamata pamoja na handsome. Afatanye numu handsome. Anakamatana na handsome. Afatanye numu handsome. Anakamatana na handsome. Afatanye numu handsome. Anakamatana na handsome. Atagira gute? Akatia hivi. Gomba gushinga intara. Nataka nishuhudie. Aramuha microphone. Avuga ngumviriza. Akasema sikia. Umunsi namubabariye. Siku nilimsamehe. Ni wa munsi umugabo wanje. Ndo siku mume wangu. Ambwira yuko yaciye atangura kubura amahoro. Alinambia kuwa ameanza kukosa amani. No kumwibuka. Na kumkumbuka. Igihe utababariye. Nyakati hausamehe. Umubwiye Imana. Unaambia Mungu. Reka kuvyivanga. Acha kubijichanga hivyo. Ibi ndavyikorera. Ibi ndabijifanyia. Ariko igihe ubabariye. Lakini nyakati unaposamehe. Ubibwiye Imana. Unakulimwambia Mungu. Aho ngarukira na. Gisi na penye narudilia ni hapa. Hivi vingine unaweza ukavifanya.
igihe yababariye, nyakati aliposamehe, nicho gihe yabohoke. tosi nyakati alipofunguliwa. Deliverance z'uno munsi ziri automatic. Deliverance za leo ni automatic, ariko ni imbabazi ugiye gutanga, lakini ni msamaha unaenda kupata. Nigeze kuja mu Kinama, niliwahi kwenda Kinama, nikafundisha nikasema kuri kote yari umwana w'umukobwa, mwikote kuna binti arakijijwe, anaokoka, arasenga, anaomba, ariko numwansi wamushikiwe, lakini ni adui ya ndugu yake. none Imana igufashe gute? Mungu akusaidiaje? Araza ndamukoze, nilipomgusa daimoni ziramuva, pepo zikamtoka yeye, kubera ko kuri komenyeka, kwa sababu ukweli kumejulikana. Deliverance ikawa. Ibaze nawe Yosefu yari kugumana ibikomere vyo mu Kinogo. Yosefu angebakizwa na maumivu ya mshimo. Israeli yari gutabara. Israeli ingesaidiwa. Utegerezwa gufatako, unapashwa kukamata kuwa abitwa ko bagukomereye, wenye wanaitwa kama walikuumiza, babaye abaparticipe, walikuwa tu waparticipe, bagusunikira mu bindi birere utari gushika, wakusukumia katika zingine anga haungefika mwenyewe. Kwani kimuzanga mukavuga haleluya, kwa nini mnakuja hapa mnasema haleluya? Nashukuru Mungu sana, niliwepita kwenye njaa, lakini kwa kuliko siku ya leo nakulisha wewe. Kubera iki udashimira tonto yakunyifungurwa ko ari we yatumiyo nahivuga? Kwa nini haushukuru mjomba wako alikunyima chakula, maana ndio alisababisha unapata chakula? Kubera iki oncle umwita gikomere? Kwa nini unamuita kidonda? Ariko ugashima resulta y'ino munsi, lakini unashukuru resulta ya leo. Erega waduze umusozi gusenga, ulipanda mlima kusoma, kubera ko iwanyu bakubwiye ngo, kwa sababu kwenu walikwambia we mushenzi unakula kila siku hapo, wa mushenzi ukumufungura ngaha, ni kuyaza matoilette, no kuzuza matwarete, bituma usenga masaa 6, ikasababisha unapopa, uchugenda mu ndege kuba muri Amerika, ukaenda navyo kuishi Amerika. Kubera kutabashimira, kwa nini awashukuru? Kuba barakubangamiye kugira ngo usenge iryo sengesho yayindutse igitoro kigushikana ku yindi level, inakufikisha mwingine level. Hii ni tegezo kwa Christian mentality. Hii ndio inapaswa kwa mentality ya Mkristo. Hallelujah. None Yosefu yari kuvuga guki? Sasa Yosefu angesema, ndashima Imana ko nabaye premier minister. Nashukuru Mungu maana nilikuwa premier minister. Ni vyari gukunda ko aba premier minister adaciye mu Kinogo. Haingewezekana akuwe premier minister pasipo kupita kwenye kishimo. Nicho gituma yabwiye abiwabo. Ndio maana aliambia wako, nimutinye, usiogopi, Imana iragaheza gibo, Mungu napewa sifa, simwebwe, sio mwewe, yabayirandungika, ilikuwa amenituma kugira ngo ndabatabara, ili niwasaidie. Ariyabanukana ka batubangamira uno munsi. Kuna watu fulani wanatusumbua leo, kumbe bariko baraturungika kuri destination, kumbe wanatutumana kwenye na warasenze ngo Mana Mungu abasi banje adui zangu bahinduke ingazi, wageuke ngazi, ndugirako nipandieko. Bagomba ko bahinduke ingazi. Sasa ulitaka wakuwe ngazi aje? Bazana umutwe, walete kichwa, bachogira ngo dunga, sema panda. Hapana, bacha bakora ibintu bigusunika mu masengesho, wanafanya vitu vya kukusukuma katika maombi, bacha bakukorera amanyanga batigeze bakora, wanakufanyia vibaya ambavyo hawakuwahi kukufanyia. Rekasha kugira ngo ncheza ngaha, nikuje hapa nishimira Imana confessir ishengero ryo, nishukuru Mungu niko na kanisa yote, ndeke gushimira Imana bambangamiye kugezaho numva ko negezwa kwinjira mu mama, nikose kushukuru Mungu kwa ajili ya wale walinisumbua mpaka nyakati naona kama niingie katika wito. Kama usingenisumbua ningekuwa makorare huko, iyo natambangamira nalikuwa ngiri muri korare hariya, ndiko ndagira amen. Ariko kusunika kwa, lakini kunisukuma kwa karabaye inyisho ku buzima bwanje, jibu kwa maisha yangu, ndacabarindiriye nikingaliki na abibaza ko baje kunkomeretsa, wenye wanajiwaza kuwa wanakuja, kumbe bagiye kundungika muri destination, kulitumana mwingine destination. Umaze kugira kuno gutahura, ukimaliza kupata huku kuelewa, na shetani arakubisa, hata shetani anakupisha. Jewe nabaye ahantu, mimi nimeishi fasi, nsangira inzu n'inkoko, nachangia nyumba na kuku. Nyene inzu yarakunda inkoko yiwe, mwenye nyumba alikuwa anapenda kuku yake, inkoko itangura gutamagi mu cyumba cyane, iyo kuku ikaanza kutupa mayai kwenye chumba changu. Nari oblige gusiga umuryango wugu, nilikuwa oblige kuacha kila siku mlango unafunguliwa, kugira ngo mademoiselle nkoko kazi aje akora igikoni, ili mademoiselle kuku aingie kufanya kazi. Ariko nizera ko ari wo munsi natangiye gusenga amasengesho, lakini naamini kuwa ndo siku nilianza kuomba maombi makubwa, kuvuga yuko sinzoba mu rupango tubana nabandi zoba mu rupango DJ nyene, ya kusema kuwa sitopimaga kuishi mu rupango na wengine, ndaishi mu rupango. Uyo muntu ndamushakurire ndamushimira, uyo mtu nimsirikie, nimshukuru. Ni gute no komerezwa n'uwamfashije, ni gisi gani naweza nikaumizwa na mwamenisaidia?
Niyarasi kwa alikuwa anamfasha. Hakukuwa anajua kwamba ananisaidia. Ariko awushitse. Lakini kwenye ngatahuye. Elewa. Yuko yamfashije. Yakuwa amenisaidia. Aho hano. Hapo fasi. Nasohoka kuri eglise. Nilikuwa natoka kanisani. Nasanga na masahani bayogeje. Nakutana na masahani walikosha. Nishavura. Nasirika. Hageze igenda taura kino chigo. Palipofika wakati nikajifikiria hizo. Shitse ngasanga bakara. Nikifika nakutana wamemaliza. Ngachangira gute. Nafanya hivi. Ndagushimiye Mana. Nakushukuru Mungu. Waruzi ngo ungiye ngira masengesho kwisonza. Ulijua ukiniambia nikamate mafungo. Aravyongora. Kuna sababu itanikoroga kuelewa. Ariko ya mafungo. Lakini hii mafungo force. Utayaharuyemo 100%. Kama hauyasabia kwa 100%. Uraifata kwa 40%. Utakamata basi kama ni mafungo 40. Satan. Iyo ndi mu bihe byo kwisonza. Nyakati nikiwa kunyakati za kufunga. Niko mkali na tisha. Finish. Byache bihera. Finish. Chache bihera. Muri cyo gihe na shetani arakuronderera rasio. Muizo nyakati hata shetani anakutafutia rasio. Kuko vuga ngo uyu mutipe niba mwimi mfungo. Kwa maana anasema huyu tipe wakimnyima chakula. Ni chawa ndabigwamo. Mimi navianguka hivyo. Go and change your prayer. Genda windira masenge. Nenda ukabadilishe maombi. Bimuzi yaranze zisingire mariage. Naombea mariage. Reka nayo masenge. Achana nayo maombi. Ndagushimiye Mana. Nakushukuru Mungu. Ndabizi ko ndukije. Najua kwamba ninaokoka. Ivyiza n'umugabano. Mazuri ni sehemu yangu. Kuba wemeye yuko bikunda. Kuona ulipenda vyema. Uyu muntu yivuge ko yazibiye mariage. Uyu mtu aziseme kama ameziwia ndoa. Je profite cette occasion. Ndiko na profite hiyo occasion. Na mugabo ambira ngo jama vyuka. Hakuna mwanaume ananiambia lala niamke. Ya myanya nalikuwa ndiko ndajamana n'umugabo. Ile mida ambayo ningekuwa nalala na mke. Ndahinduye imyanya yo guca imitwe y'abarozi. Na igeuza mida ya kukata vichwa vya warozi. Abarozi bacha bagira inama yo kugukorera mariage. Warozi wanapenda fanya renyo ya kukufanyia mariage. Ni mind yahindutse. Ni mind tu imebadilika. Abasi batangiye kugukorera kugira ngo adui wanaanza kukutumikia ili usiwamalize. Mana Mungu ndize sinonga kazi. Ni vyiza yo. Waniroga nisipati kazi vizuri. Mana ndagushimi. Mungu nakushukuru. Anatanda yuko ngenda gukora muri banki. Imbere yuko nja kukubelea kwenda kutumika banki. Bakora masanga muri banki. Wanatumika saa ngapi banki? Amasaa 9. Saa 9. Nzofata masaa 9 yo gusenga mu ndimi. Tachukua saa 9 za kuomba mlunga. Kugira ngo shobore kwikurako ubu. Ili niweze kujitoa kwa umungu. Ariko anatanda. Lakini kwa kusubiri. Msengera n'ubuzima bwanje bw'akazi. Acha niombe na fitire yangu. Bacha bafata uburozi bwose bashize. Wanakamata urozi wote walitia. Ujamaa kiomba saa 9 tutaisha. Uyu muntu asenza masaa 9 turarangira. You finish. Ubu hejeje musimwe munaga teknike ugachakiye. Katika ulimwengu wa kironi teknike ukikamata uchuguruka unaruka. Areba ni dusema eglise. Kuna watu tunao makanisa bibaza ko bafite imyaka myinshi basa. Wanajiwaza kwamba wana miaka mingi wanaomba. Kumbe bafite imyaka myinshi kuri rompo. Kumbe wako na miaka mingi kurompwa. Mazi imyaka myinshi ngenda na Kristo. Niko na miaka mingi natembea na Kristo. Kumbe mazi imyaka myinshi azunguruka na Kristo. Kumbe anamaliza miaka mingi anazunguka tu na Kristo. Nushobora kuja muri classe supérieure udashoboye examen bagwaye muri classe inférieure. Hawezi ukaenda kwenye somo la kufanta kama haukuweza mtihani walikupatia msomo la chini. Imana nishobora kutubera umwanzi. Mungu hawezi akatuwea adui. Icho yemeye yuko kituza. Kile ambacho anakubali kutuwea. Kibagishijwemo solution ikome. Kinakuwa kinafichwa ndani jibu zaidi. Ariko kwa sanzo aziko shetani ari kiwelewe. Lakini kwa sababu anajua kwamba shetani ni kiwelewe. Yama yibaza ko kwishira hejuru ariko gushigwa hejuru. Anajiwaza kwamba kujiweka juu ndo kuweka. Yo imwereka yuko guca bugufi ariko gushigwa hejuru. Ye anamuonesha kuwa kujishusha ndo kuinuliwa. Ni flashes zibiri muri comprehension. Ni flash mbili yenye muri comprehension y'Imana na Satani. Comprehension ya Mungu na Shetani. Kumana. Kwa Mungu igipfuye kiragwira. Chenye kinakufa kinaongezeka. Yaramurese abe nk'ukwishe. Alimuacha akakuwa kama mwenye alikuwa. Kumbe araguteye. Kumbe anamaliza kukupanda. Kukuotesha. Kitokea hivi. Uvuyeho gutyo. Yaguhamvye uri giharage usosura umurima w'ibiharage. Kusika ukiwa liharage unatoka uko mlima wa maharage. Iyo ni understanding ya Jehova Rafa. Uko niko gutahura kwa Jehova Rafa. Ugasenga hare. Ukifika hapo sasa. Kumbe. Unasema ntegerezwa kubabarira bo. Napashwa kuwasamehe. Ni bikoresho gusa. Ni vitumikisho. Imana yabaira reka bikore. Mungu aliacha vitumikisho. Kuko nisuzumi. Kwa maana ninapojichunguza. Ndazi ico navuganye na Jehova. Najua kile ambacho nimezungumza na Jehova. Ndazi ico navuganye n'Imana. Najua kile ambacho nimezungumza. Ndabahezagiye kandi mu izina rya. Nawabariki tena kwa jina. Ndabahezagiye mu izina rya. Nawabariki kwa jina. Biblia muri Marko 11. Biblia inasema katika kitabu cha Marko 11. Iyo Yesu ni Bwana kweli. Huyu Yesu ni maana kwa I love Jesus. Takunda Yesu. I love Jesus. Oh, now and forever. 25.
kandi nimwahagarara musenga, mukisimama kuomba, mukiwa nihaba hari cyo mupfa n'uwundi, mukiwa na neno juu ya mtu, mukimuharire, sameeni, ngo so mu ijuru nawe abaharire, ili baba yenu aliye mbinguni awasamee ninyi makosa yenu. Ariko nimutabarira abandi, lakini kama ninyi naso mu ijuru naso bababarira, baba yenu aliye mbinguni hawasamee. Verse iko juu yaravuze ngo alisema, nimwagira icyo musenga musaba, mukiwa na kile ambacho mnaomba, mwizere ko mwagihawe, muamini kuwa mmekipewa, namwe muzokibona, na mweye mtakiona. Inamaanisha mana mpimodoka, Mungu nipe gari. Urakoze ko wampaye imodoka, asante juu umenipa gari, ndemerewe kuva kuri uwo munota, nakubaliwa kuanzia hiyo dakika gukata gutya na hata vola, kukuwa na kata hivi hata kama sina vola. Yo, mliko muri byo bintu, mnasikia hivyo vitu? urumva ivyo bisigura gutya? Anamaanisha alo Hong Kong, alo Hong Kong, ndugikira imodoka, nitumie gari, naho itaranshiki, hata kama haijanifikia, yamaze gufata ubwato, imeshakamata boti, ndayifise, ninayo, kuko izina bandise kuri rya modoka, kwa maana jina wameandika kwa ile ni Joshua, ni Joshua. Naho ikiri muri ocean, hata kama ikingali kwenye ocean, ni wanje, ni yangu. Ndiko Imana yaje kutwigisha, hivyo ndo Mungu anamaliza kutufundisha. Ariko ivuga ngo naho bimeze gutyo, lakini anasema hata iko hivyo, nimwagomba gusaba canke gusenga, mukitaka kuomba, banza mubabarire, anza msamehe. Kumbe ibintu byose twasavye twarabihawe, kumbe vile ambavyo tuliomba vyote tumevipewa, ariko ivyatumye bamwe batabibona, lakini kilichosababisha wamoja wasione, ndikubera ko verse yo munsi yabakoze, ni kwa sababu verse ya mwisho iliwatumikia, nibigeze bababari, hawakuwahi kusamehe. hari umuntu yagiye mwisho yongera, kuna mtu aliingia kanisa, Mungu, uyu muntu ni mwasi wangu, uyu mtu ni adui yangu, Imana ndamugira iki? Mungu akasema mfanye nini? Mwice, muue. Imugira ngo no mwica rimwe no kwica gatatu, akamwambia nikimuua limoja ndakuua mara tatu. God is good all the time, God is good all the time. Lara masha talabria. Amen. Ndazi ko abantu bariko barakira, najua kwamba watu wako wanapona kwa jina. Ibaze nao, julise na aba mama bakubangamiye muri departement, wa mama wanakusumbua mu departement, ntukibashavuriye, hawasiriki, urabashimiye, unawashukuru kubera ko bariko barakurungika muri dimension iri, kutumana mwingine dimension. abagushavuje muri kora, wenye wanakusirikisha mkwa, ni wabashavuriye, hawasiriki, urabashimiye, unawashukuru, kuko bakurungise muri shene zikomeye, kutumana mwingine shene kubwa. ubwo buzima bushobora gutegwa kandi, wewe unasikia hiyo maisha yanaweza kapiganishwa tena. ubwo nibwo buzima shetani atinya kwegera. Hayo ndo maisha shetani anaogopa kujongelea, kuko ni buzima buvuga ngo, kwa maana ni maisha na iyo shetani aje, nyakati shetani anakuja, abazanya urutwe, analeta lukichwa, kandi amakuru mfise ku rutwe, tena habari ninazo za kichwa ndaruhonyora na lukanyaga, kugira ngo gende kuri nivo, ili niingie katika ngazi ya juu. kandi nibaza ko afise urutwe runini, tena nafikiri kuwa na lukichwa lukubwa, bisigura kuba afise urutwe runini, inamaanisha kuwa na lukichwa lukubwa. Ndamutumiye, namwalika, niyaza, nyakati atakuja, bisigura ngo aje, inamaanisha kisha, nazavuga ngo ndi Satan, nasema niko Satan. Hapana, aza, anakuja, azanye ingorane, analeta shida, ndayibonye, nikiona, jewe mbona Satan, mimi naona shetani, ko caje, kuona kimekuja, nimba ari ingorane ndende cyane, kama ni tatizo ndefu zaidi, bisigura ngo ndahonyoye hare hare, inamaanisha na kanyaga parefu, ndagiye hare hare, naenda parefu. Limro bashata la grimo sabrayata. Amen. Ndakubona winjiye mu byawe, nakuona ukiingia mu abo wibaza ko baje kugutera niyo miryango yo gutuma winjira, ambao ulifikiria kuwa walikuja kukupiganisha ndio milango, abaguhagurukiye ku kazi, wenye walikusimamia ku kazi, wanakuinukia ku kazi, abaguhagurukiye ku kazi, wanakutuma ku poste superieur, bakurungitse kuri posti kuzi, wameelewa kwamba nivo yako yuko nivo yako, sio ya kubakia na wao, sio kugumana nao, wanasema maneno, bavuga majambo, juombe maombi ya kweli, kugira ngusenga masengesho yuko, utoke mu meri, uve muri meri, wende mu presidence, ugende muri presidence. Yes. Yeah. Lindro shetani turamumenye. Hapa shetani tunamvunja. Si fire. Sio fire. Iyi ni more than fire. Iyi irarenze umuriro. Uko ni nkuko tumwigarariya hanze y'imijyango yawe. Hapa ni kisi tunamfunga nje ya milango. Kaya bashata labria. Hallelujah.
abantu bagomba ko Imana bakorera ivyo batigeze babona abandi bakorerwa. Watu wanataka Mungu awafanyie vile hawakuwahi kuona wengine wametendewa. Imana nishobora gukora ivyo itigeze ikorera abantu. Mungu hawezi akafanya vile ambavyo hajafanyia wengine. Kiretse uri kurabaho nguko abandi batabaho. Isipokuwa uko unaishi gisi wengine hawaishi. Abandi bashavura bagwa. Wengine wanasirika wanapigana. Wewe unashukuru. Acha gukora ibitigeze bikorwa. Anataka kutendea vile ambavyo havijawahi kutendeka. Kukuwejeje gukora ibitigeze bikorwa. Kwa maana unamaliza kutenda vile havijawahi kutendeka. Nakumbuka watu wamenisimamia nyakati fulani, watu wanakuja na alisema hivi fulani. Naambia nampenda sana. Tena namheshimu sana. Ni mtu mzuri. Hivyo ndo nasema nampenda sana. Ikifika nampigia simu, alo, nilikuwa nakukumbuka, ndagukunda. Mtu alikuita sataniste asubuhi, unampigia simu namwambia unampenda jioni. Biblia inasema ni kwamba ni kama kumtelekeza sufuria ya moto kichwani. Nyakati tumekataa kujipigania, sio tu tuko wenye uoga, tunakuwa tumekubalisha ya kuwa hatuna muda wa kufanya kazi za bodyguard wetu. Tunakuwa tumeachia vita mwenye anatuchungia. I love the word of God. Ndakundi jambo ry'Imana. I love the word of God. Ndakundi jambo ry'Imana. Imana ibwira Yeremia. Mungu anaambia Yeremia. Unaona nini? Agapande k'igiti. Ka kipande kama. Quelque chose insignifiant. Akanu kadasobanutse. Imana ikivu. Mungu anasema. Duhoraho. Niko Mungu. Aherekeza ijambo ryiwe. Anashindikiza neno lake kulitimiza. Bisigura ngo uhoraho. Inamaanisha Mungu. Agiyeza kumvira isezerano. Alimaliza kunabia ahadi. Ahindutse uncungera umutekano. Anapita na kuwa mwenye kunichungia security. Kuko amerekeza kubera ijambo yashizemo. Kwa maana ananishindikiza kwa ajili ya neno ameniweka ndani. Hakuna shida. Wenye wamesimama. Bahagurukiye amasezerano. Wamesimamia ahadi ninazo. Babonye jewe. Wameona mimi. Alikuambia amasezerano. Lakini aliyeniambia ahadi. Yatiyatangurana urugendo nanje. Sasa safari na mimi. Si jewe nibwiye. Sio mimi nimejiambia. Wakinisimamia. Niwe amerekeza. Yeye ndo ananishindikiza. Kugira ngo yishike. Ili atimize. Ikigomba kunzira. Kenye kinataka kunizuia. Sio mimi wa kukipiganisha. Arakimenagura kuko alikuwa aliherekeza. Maana yuko na kishindikiza. Ndawaheza jenda name of Jesus. Na wabariki kwa jina. Ali abantu bashika 10 bajeje gukira estoma ubunyene. Kuna watu zaidi ya 10 wanamaliza kupona estoma huyu muda. Kubera ko utahuye. Kwa maana umeelewa. Urababariye. Umesamehe. Estoma irakuvuye. Estoma inakutoka. Urakize estoma. This what I'm saying. Unapona estoma, hivyo ndivyo ndiko ndavuga. Ibazi Imana ari. Jiwase huyu Mungu. Tuko turavuga ijambo tuko tunasema neno anaponesha maestoma. Kumbe iyo estoma. Kumbe iyo estoma. Yazanywe n'inzigo yara. Ililetwa na romba ya ulikuwa. Agomba gufungura acha yibukuye umuntu. Kula unakumbuka huyo mtu. Hiyo ya kwezi. Yeye ndo ana uwezo. Ariko je kuvuga ngo ndamubabara. Anamaliza kusema na msamehe. Estoma nayo ngo nange ndakiza. Estoma eti na mimi navona. Pura mashatara mia rasul. Hallelujah. Ili ya mashatara yala hii. Amen. Mara heza kiwe cha. Umebarikiwa sana. Hallelujah. Amen. Andika akakarongo tenda ndagiriza ngana. Andika uyu mustari nimalizia. Sisi kuri kurumva Imana irikira gukorera. Sizani kuwa unasikia vile Mungu anakutendea. Nugiye kurungika mabombi kuzimu. Auendi kutuma mabombe kuzimu. Uchitsi bombe ihungabanya kuzimu. Unakuwa bombe inasumbua kuzimu. Nugiye kurungika bombe. Auendi kutuma na bombe. Ivyumviro wakiri. Mafikira uliyopokea. Antimisile. Inakuwa antimisile. Shetani ateye. Shetani atakapopita. Aripomye. Anajigonga. Kandi kichakimugaruka ku mutwe. Tena kinamrudilia kichwani. Ndaguhezagiye in the name of Jesus. Bariki kwa jina la Yesu. Akakanura kumva. Akakakitu nakaelewa. Ndababwiza ukuri ingo nyinshi ziratabara. Niwaambie kweli ndoa nyingi zinasaidiwa. Abakobwa benshi baratabara. Mabinti wengi wanasaidiwa. Akagatire kanyuma. Tire ya mwisho. Kandike. Iandike. Nurabe abantu bose mu gicapo cy'uwagukomerekeje. Usitizami watu wote kwenye picha ya mtu mwalikuumiza. Kugira ngo ubane neza n'abantu. Ili uweze kuishi vizuri na watu. Reka kubona abasore bose. Acha kuona vijana wanaume wote. Ngo babone mu musore yakwa. Uwaone ndani ule kijana amekukataa. Reka kubona abakobwa bo. Acha kuona mabinti wote. Ngo babone mu mukobwa ko. Uwaone ndani ule binti alikukosea. Hapana. Ni wahura n'umuntu. Ukikutana na uhuye n'umuntu mushasha. Unakutana na mtu. Nibihe bishasha. Na nyakati mpya. Kuko umuntu wese Imana ishize mu njia. Kwa maana kila mtu Mungu anatia ndani ya njia yako. Abafise bagage y'ivya kuzana. Anakuwa iko na bagage anakuletea. Atakuzania amafaranga. Asiko kuletea pesa. Arakuzania inyigisho. Anakuletea mafundisho.
atazana inyigisho, kama aleti mafundisho, niwe chigwa, yeye ndiyo somo. Umaze gutahura ivyo bintu, utakapomaliza kuelewa hivyo uzamenya ngo ivyo mpura navyo, utajua kwamba ninavyokutana navyo kuva umunsi ninje muri no system, kuanzia siku nimeingia katika hii system y'ubuzima bw'imhemu, ya maisha ya kiroho, siniteze guhura n'ibintu, sisubiri kukutana na vitu hivyo abanyamubiri bahura navyo, kama vile ambavyo wakimwili wanakutana navyo, mwindi atmosphere, kwa maana niko katika nyingine atmosphere. Imani ndavi, Mungu anaponitizama nibona umubiri wa Joshua, atizami mwili wa Joshua, kwa maana neno linasema kilichozaliwa na roho inakuwa roho, hata lizaliwa na roho. Gendera mu ma principles spiritual, natembelea katika gendera mu ma lois spiritual, natembelea katika lugha za kiroho, gendera mu comprehension spiritual, natembelea katika kuelewa kwa kiroho. Sijifikirie tena kama jinsi nilikuwa najifikiria, kwa maana sina tena mafikiri ya gasupari, lakini mimi niko na fikira za Kristo, mafikira ya Kristo, iyo bavuze umusaraba, nyakati wanasema msalaba, abantu gucungurwa kwa barundi n'abantu bari mu mahanga, kusaidiwa kwa warundi na wengine wa, iyo bavuze imva, wanasema kaburi, avuga ngo imbuto nishobora kugwira, anasema mbegu haiwezi kuongezeka isipokuwa wakiotesha. Yakunze ivu kuruta quartier, alipenda udongo kuliko quartier, kuko mu quartier ni yari kungwiza, kwa maana mu quartier hangeweza kuniongezea ndani. Ivyumviro vya Kristo, mafikira ya Kristo bikuzure in the name of Jesus, kwa jina la Yesu. Narivuze ngo ivyumviro vya Kristo, nilisema mafikira ya Kristo bikuzure in the name of Jesus, kwa jina la Yesu. Ivyumviro bitananigwa, ni mafikira haishi, ivyumviro bitananigwa, ni mafikira haishi, ivyondo udongo bibona umuti uvura amaso, vinaona dawa inaponya macho. Uruva ivyo vyumviro, unaona hizo fikira, ivyondo udongo bibona umuti uvura amaso, inaona ndani dawa ya kutibu macho. Kaya malashata labria, haleluya, lendro zata labria, haleluya. Nega dukomeri mana mashi kwa hizo. Acha tupigie Mungu makofi kwa ajili ya neno lake. Turagushimiye cyane, tunakushukuru sana, turagukengurukiye Mana yawe, tunakushukuru zaidi. Urashobora gushimira Imana mwana, unaweza ukashukuru Mungu kwa maneno yako. Sizi vile yakwigisha, sijui vile ambavyo Mungu alikufunza, ariko ufise impamvu yo kumushimira, lakini una sababu ya kushukuru. Nimba vyakurenze, kama vile kuzidi, ushobora kumushimira Mungu, unaweza ukamshukuru kwa lugha. Akana kajoka, hii ni nyakati wanapopatia, tangura kumushimira, anza kumshukuru, tuzijwi umushimira, pandisha sauti, turi mu kibanza cy'umwidege, uko nafasi ya uhuru, mushimire, mushukuru, mushimire, mushukuru, mushimire, mushukuru, mushimire, mushukuru. Nimba watahuye, kama umeelewa, mubwira kubabarire, mwambie akusamehe, nirindire ko ndaguhamagara, usisubiri nikuite, ijambo wabwiwe, neno uliambiwa biriko liratunganya ubuzima bwawe, linatengeneza maisha yako, ijambo wabwiwe, neno uliloambiwa biriko liratunganya ubuzima bwawe, linatengeneza maisha yako. Mushimire, mushukuru, mushimire, mushukuru, mushimire, mushukuru, mushimire, mushukuru, mushimire, mubwire, mwambie, ndatahuye, ndatahuye yuko ivyanje bimeze neza cyane, mushimire, thanks him, thanks him, you are blessed man of God, thanks him, mushimire, 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 mubwire merci, merci, ndatahuye, merci, mushimire. Urashobora guhaguruka ku birenge byawe umushimire, ukasimama kwa miguu yako umushimire. Lebrogo shanda labria gozo, lebro yoto nzimbre yegano bosata, mushimire, mushukuru. Ariko arambwira ibintu bintanga, yuko ananambia vitu vinanishangaza, ngomba gukora ama deliverance ntigeze nkora, ananambia nataka nifanye deliverance sijawahi kufanya, deliverance nkuru, kwa maana deliverance nkuru kumenya ukuri, kujua ukweli, uzomenya ukuri, ukuri kubaye kwitegeza, ukweli wape uhuru, bisigura ngo ukuri niyo deliverance yawe, kweli ndo deliverance. Mushimire rero, mushimire, mushimire kukura kubwira, mushukuru kwa kweli anakubarira, mushimire kukuri akubarira, mushukuru kwa kweli anakubarira, mushimire, 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 mubwire rero yuko watahuye, nicyo gituma ugiye gutera imbere, mwambie, mwambie, nimeelewa, kwa maana naenda sasa,
Rakata la brigo sanda la bria. Zonderebo shata la bria. Rababa brosonde le bria. Rico sanda la bria kazombra hasha. Thank you. Ambiriza kaka. Sikiliza kaka kitu. Shetani nakino nakimakora. Shetani hawezi gusa hata kitu. Yiyitirira ibintu kanaka Imana iri kwirakora. Anajirudishia vitu fulani Mungu anafanya. Akapeleka kwa ari we yabikoze. Anakuonesha kuwa yeye ndo alivitenda. Na ukemera kwa ari we yabikoze. Na wewe unakubali kama shetani ndo alitenda. Si shetani. Sio shetani. Yataye Yosefu mukinogo. Alipeleka Yosefu kwenye kishimo. Ni Imana. Ni Mungu. Yeye yuko Yosefu aja mukinogo. Alikubali Yosefu aende kwenye shimo. Si shetani. Sio shetani. Yarungise Yosefu muri prison. Alituma Yosefu ku prison. Ni Imana. Ni Mungu. Yari yarateguye indoto mu mutwe wa Farao. Alikuwa ametayarisha ndoto kwa kichwa cha Farao. Umaze kugera muri dimension. Unapofika katika hii dimension, shetani ukimubona umuboyi neza. Shetani unamwona boyi kabisa. Sasa kumubona ukome mu buzima bwawe. Utaongeza kumwona mwenye nguvu maisha yako. Utajua kuona Mungu amekubali viwe hivi. Imani igomba kunduza jeo. Mungu anataka kuniinua no kumaramaza Satani. Na kuaibisha shetani. Atura ya majambo. Tasema haya kila ya maneno. Sema kwa jina la Yesu. Umutima wangu urakiza. Roho yangu inapona. Wizina jai. Kwa jina la Yesu. Ukuri numvise. Kweli ambayo nimeisikia. Kuramfashije. Inanisaidia. Ibikomere narimfise. Vitonda nilikuwa navyo. Ndakize. Napona. Ndakize. Napona. Uno munsi rero. Siku ya leo ndakiriye ubuzima. Napokea uzima. Bwo gukiza abandi. Ya kuponya wengine. Ndumugende w'umuco. Niko tio ya ahatari umuco. Kwenye hakuna nuru. Nejeje kuzura umuco. Ninapomaliza kujaa nuru. Abandi barashikirwa n'umuco. Wengine wanafikiriwa na nuru. Ndumugende w'ukuri. Niko tio ya kweli. Ahari kinyoma. Kwenye kuna uongo. Nejeje kuzura ukuri. Napomaliza kujaa kweli. Abandi barashikirwa. Wengine wanafikiriwa. Ndumugende w'iterambere. Niko tio ya kusonga mbele. Ahatari iterambere. Kwenye pako kusonga mbele. Nejeje gutera imbere. Napomaliza kusonga mbele. Abandi barashikirwa. Wengine wanafikiriwa. Ndumugende w'umunezero. Niko tio ya furaha. Ahari umubabaro. Kwenye pana maumivu. Nejeje kuzura umunezero. Napomaliza kujaa furaha. Abandi barashikirwa. Wengine wanafikiriwa. Mugambo ego. Ndio. Ayo niyo makuru yanjye. Ndizo habari zangu. Ayo niyo makuru yanjye. Ndizo habari zangu. Kuva umunsi namwakiriye. Toka siku nilipompokea. Nari nakiriye solution. Nilikuwa nimepokea jibu. Kuri jewe n'abanyegereye. Kuna wengine wananisikiliza. Senga le busha talabia. Senga la karabuya.